na baafo eba boy ntaba mu ye nam soro ye san enam fom ye ne achencheku chenku a ye de atumpan e kire ka saase prakasa jamatu ofriti krotia na ne ho bo afie mu no akwasi piti odi obidie no obidi ne de so paase penipa yaba na yaba enya asem ketwa eneso na kumase aye ho kumase aye ho na ne ho mu no ye be chirim kakra yepim akoye ni mu no dwumadi obeto omna asam akasa and the nation's uncle of Alumba over Teneka, Ewo Juma dear way also, or Henry Mamma Yabuakia Mabronya, Waya Abrewatia, over Teneka, Ewo Juma dear way also. Now, producers our Tauruma, when you be and na Yadeba Somo, na Egua Pasonia to Nusrania Basa, Quanta Bisa Isaac, Yana Quantas Germany as why. And now you be the only chief executive producer, Emma Juma dear way. Now, Quacosachi Fletcher, Quacosachi Suano dear, Wadrin who to one of the Sumina show, and now be the day, or also Eka producers no, Oko MC Awa, and ye Emranti wa Dauromana social handle platforms, you did the dear Chagu, Ewo Kevin Oyata, so one no one, and Azuka so. Azuka also branti opetakino yekatakina opetakin papa no finish so neba no na yakọ Sompa TV studios also a ekoba jesi simpremo bema ene David omso ebo adwuma kachire obi ono so ka ho na eso na kofro bofu mpa bema asuketu am yipebre na Osei Aboagye Oforisuo ni tin Oforisuo na yen kasa no na mitra dwumadi we na medi ho chiame enya asem ketwa kura na yeko akoyanim yanim ayeko no ayetotren enane yeko madika ka cho se ayakayaka die bia ye bibifo ewo Libya no ene yebekọ ho na mewura ho ne papa ye ka awro pa awro adware me papa e wo se nipa ke te ase o e wo se ka ye te ase nanso so de bia sam ne de kina ye bedi nti ene duru ba bia ya na aba no sa the nations aka bibia bokọ de Oforisuo be ma awrade ayade odi na ache ketrema da bodwe moje de afrisania ye ka se nshane ne die enka ne dini na yada eye awrade ase ama yetifo abrabo se da ne dan nyina awrade mo ahoɔdene na yebedi fidie beto mbetima frama neema akotote ede amaye na machetini hu ya da bia ya na etwemmani so yesu ba bia obi a setini hu no mechia no awrade nhiro nipa bia no nye obi akase anumle yatnase kokoku na otwi so ensem bia betwitwamu a wose yedi twim kakra obi frɛ me ne from aputu ja hosai wose free education ya ye ka ho asɛm and the back could be more exams. Nkurane yetre every day people be a 20 cities. Okay. If you had between me and India Sani Manacos. Okay. No, you're quite quick. Obraza mo bibia boko. Oh, nyanko pardon, bibia boko Oforisuo. Yaban said the necessary ne banyanko poni e dini enche ya telefone ahwefo nyina. So ma hwe so fitin dwada ya yekoye so mune ya na eko yankopon ka obibia na menchia me am sofo pani crisis life mission sofo jima ene sofo atwene ne yere cheche obibia ya dofo ni atamfo nyina kra ye chia wo mu obi amfa na video nto I do some say na futu sem no bi atwen because the weather na ye no bi akwacha na video ho ene me ko ni say na ye friends run about to me ba ma me fu bi mo say ye di kan yo mo kan mo ho ye kotwen mo iti minimisa bibia eboko enanso nsam na gu apaso no ebesuade wo tienko eno okay ya kwakwa animu a na futu sam na nkasa ye mebura honne enti abusa amanfo bi anase na ya futu sam a medebra on se so betu kwanko na obetumi ayeyi na akwantuo nko na utu a obetumi ayeyi se wote wo mam na empo se wansua nwoma kura no a anase wanko suku kura no a enka wo so ne wadwuma ewo ho wona wakọ suku kura ye adwuma kura nyina so mo firi o man mu akọ na mo kwa na hwan ne ntena ha na mo kwa beto hwan anoti me ka kire Ghana fo nyina se
kwantuo no de mentumi kan jo se mentuo kwai na mmom hwefa ko a wokɔ so betumi akwa kodura sumduem ana sa manie bi beto kwa so amoato nananom ense do mikroma santima po abrante bi na otwi tase na kaka no na yono ne dia nanso ne nkomodie nyina akoya abrochire mekɔ ebe wiase wɔkɔfa nsuo so ma yeyi no tunsuo nim ka wotena na se twi ne tase nu a ka mogidie se ka boa no na boa na busua boa ne yere boa ne ma eti akwantuo nko na Ghana fo so mbetu ana orofo kwasi ampofo je bonyum bi Osei apo ne baby anwe ene wukọ US abrochimem ne aba broni krom bebre a eye dan a ho kire kakra ewo ho anu ti na nyomtofo kwasi ampofo jesi apo ne baby anwe ka yenye de tie ye si ye ni yi akbe ya mayaya eti ahwa magana fo mani bia kodin senseme ma ho kire abana etetiri mu ho baby na Nigeria for pam Ghana for omukobai ebinum ba bewuye orofo yen hwe ya kwantusem ye ewo mam sese obi aso wontena ha ana mi busa se na wo se wontena ha no wo kwa ba na hwan na wo kwa ba beto no sentia na mani abra futu sem so America akwantusem yenko Libya nkohwe ayakaya de a ye bibifo ne yekrom Ghana fo messages wo mo de eba video edi atwaguo menka sa akwantuo nye na mmom ya yenhwe babi a yekọ yenhwe sese nya bas ne de kọ na kamukafo kọ akoto yen na o ma prepra yen yenhwe se nya nsuo so na yekọ akwakofa na kamukafo akoyi akoto nsuom yeye ameka no duduo bia o mahwere o made hye won nsuo so akwantuo no o mowura ho ebirim so ande hye kọ ye wo man no monte wo monka se wo moawu anaso wo mote ase orofo ye hwe yakwantusem ye wo bi wa ye very desperate ya se ono de Ghana ha wontena saafo ne kọ mkohia nkwanhia no saafo no ne kọ akọfa ho kyeremu no akwantuo no de obetu na wo hwefo ako amokọ sa hotobe wo ho se obekọ akwakọ na bambo no so mu ayere no eno na meka che on na anwumire no si ye no sa pa de a ene kameni kwasi ampofo je nwum no be ya adwene se baabia ne ha apo ne ka yenye de etie yie ki ye Ghana yi akabe ya mayaya eno ti wodofo mesra wo se eduru babia se osi achi enye odekora no a hwa na wotafere o se Ghana nye aheya no landing na senti amafo pa akwantuo no Ghana fo no bi mpebere opesika bum echina nkwa na kawaye yie eno ti abo akoto wode ani bre so de yenso anapre obu no yenko hwede asi wo Libya ho etia yenhwe yakwantusem ye we ya meka obi beka se Osei Aboagye no nim de woka na so se yehwe yakwantuo ne faako a wokọ enimu bambo kababua pa yenya ne saa se ye ne saa na se ya akasa so se ye adwene se ye ya Ghana ne be ye ni ye a kababia anso nyoy aheya ne landing eya memodofo pasa ya Aboagye Oforisuo ninti Oforisuo omna Samoa Oforisuo de dikan no ya beda Nyankopon ahene adawasen so na ene futusem na ade aba no kwan bi so no areho na eni so nyan na ekoso achia ya tifo te se de yeka no na ene futusem no Oforisuo sanke enya adwuma na ye yanke beka se saasem we
Kami make makasa men can be nanso me adwuma because me gidi say akwantusɛm asɛm no eni de bia na yenia ye papa bibia kana Japan keka no mabo mu a ye ko fa ye nwan me ye wo fa asefo akwantum ba in fact ni enim say o monko bio ofoso me meta am no na kotonu nne o kotonu sata mu kotonu a na ko boshu shine no mane ade na nye yizi okoba na ye boje so na obia na nadwen o de tiwi ase me ofosu akwantu bu a oba me dem nkoda me nko amadwen me nkoda se bibi ti se Arab country bibi ti se do mo koyi friend say from Libya no mone kata mo ne ade ofosu oba me dem nkoda o de kacha me mpedwuma me nko ya wono ma bi wo ho a obi ngwa twa ne hwemia yekro ofosu edu me bi pa na hwe pictures bi atwam ye nnuanom ma ne mema o makodi sensem me wo bi ma so na no na meti ase bi msa no pai brante bi Arab country ho o mo ko ya be so man fa Janu road na desert so ye che wo mo na ye koku wo mo ofosu wo kana sema ahomte sa no ma wenyina ekoso ma de bia no first na meka se na radio station ye ba ko pe na nsem bi se yentete nyankopan ya adom kumasi ankwa radio kura ya kobe de wo enkra bobo ba bia na obi abi radio and radio station uko ba bia futusem kasa ekoso enso yenwan bi se chinchin atwan ya kwa bi so no bi baka nya wo mo a ofoso bi baka nya wo mo because na no makasa Ghana nzi akwa challenge woni unwia bi nam na wono koba na won koma wa ofiefo akwa beka joso esansani tinyame ampata odutiri bebom ba yedu me bia nyankopon ma obi adwen eno de sade we me se nipa bia wotie bia mfa nhye na dwen mu se nyankopon ma obi adwen ye de dwen itedu me bi wo hono mu a emfa de nipa bi ka ho na kra ne nipa kasa ofoso nipa ye kra ewo mu no eni ye kasa na ya na nipa bebre nim sade no baby wo kwa anaye koja even akora no ye oba se wudi ni koja baby a wudi hwe akora bu wudi ni koja baby a wo ko no di shundi wochi ne krampe kran na kasa but ne ehu wo ho na danfo bi abeka che ho ye sa baby ti say Kuwait ni ade a ye kan wasami wo ka wi na obi so aba abefre no akanta hwe me ko anya manya sika hwe me ko ye mampa di obi di kwaye di fie ye no foso wo di kwaye ofie sai akwantu ye lock akwantu ye di ni tire e wo kwan bi so ene ye kan Libya wo obi so te wo de ye kan obi to ka sa hwemu nim ni America me ko ebo aboa me obi so ko kata watima ba bibi kura che wo bi asa be preduasa wo America e wo ho madam fu bi wo Brazil na oframe ho ka chem se tetene ye se ene ne nya se wo se tetene ye se Brazil for the whole world o mo na deka iti atoni patrim se ho ba bi o mo deka de e be na kwe adwuma kura bem madam fu ne frame se we kwaku obi obeka cho se Brazil adwuma ni ana se anya de bia o ye chen se be ono na dwen o ye che Ghana ba fa ono na dwen no ofo so de ne ehu ye mpani fo so ye ka ne ye ka agyawan e kwa bi so na sa na se ba hwe nwan mo me so me adwuma ofoso kwa ni apaki wo mugukam na anadwo bro mu gina afidie ho da bi da afidie twa obi kwa na insurance kwa ifa ma no yenko hwe omu pay yenko adwuma bim yenko hwe omu pay omu je ofoso dwuma bi anu so wa omete de bia ka sa asem dwuma bi a ka kusie nkompia wiawu na so ho chete na kusie pie enti akwantuo no de edwuma bi mo ankasa wisu adwen ba bia wo kɔ no susudi nipa no achi na kɔ na check wadwen ne wo show no wo mu no sakra ne so mpa so hu yenya mre ma ye kra ati mu ofosuo ene wo ye mpanifo nso sabin preduasa wo mo behwe so na o man wo mo di yi atu yi a wo mo hwe so akwantu ndo ofosuo etimi twam da wo mo hwe so because say no jata meshi enu ti no obi ko yampa oba no ofosuo watima ye bibi ekrofo ye no mbobo hye wa yi ofosuo obi akọ ono ne de yesebe meka se akwantu edi ni tire no ampa watima be meki ayi bibi
na yeka haso number 1 obi so ti America man America yin ni Canada yi wono so sabin producer okoye no bibia ni watima ye ano so ho na iba ku bi na me akwa ko so free for ku ma sanfa o US sabin producer why beggar tremu no seska eti de pese kanya ne se akwantu edi ni tire na mum ye kra nso eduma bia ye ntie ye kra kakra obi ta America onti menya we obi akokata abe bibi obi akosa Saudi Arabia na se baby obi akọ wono so ko baa no eno ma fa ama fia ye de obi so akọ akowu yakotwetwe obi sekan emma ebi on man ya yire wo mo ofoso ye hubi ya yire wo mo na sabe efie ba akum Libya ane sa hen fan ya ka ya koto what do you call it baby ana make kan Arab countries akata no ne sa na so baby wa akwa no to mo ko no obi ba no abeka ho asam obi so ba no abeka ho asam say yeah which obi kwa amano ya rewe pictures bi sabe enua ma bi abako bi amwe ye ya aravoi sabe de na kwose uncompleted building mu ofosuo no mo de ball kushin bo ahye na num no ma chekere ne nan aba ne nem na sabe producer e kwa yo mo de ne faso ontimi ntiem sika si ne so o Africa ni ofosuo anu oden ye nua no ma omude ko di senseme wa kwantuo mu no ofosu ye kase ye ka anya sem e mema kro no ma sem omabo ofosu anu oden enti ye besre ye mpanimfo no dumre bia ye hwe no mo sesa no mam kakra ofosu na wo ka sem se baabia ne no kre baabia ni ha no se bia mu sesa ye ne yete baabia ne ha no ebo ekwan bi so abrabo de nke boko ani mo ofosu obi aye adwuma so many years sabin producer o ka emra wodi tsa adwuma num eye ko be mfie be de ho ye musasa aboa no o kwan bi so eno na mani patu kwan so na me ka sa semo se sa yare ye ba ye coronavirus ye ba ye sabin producer is starting from Poultry ene ye hu pictures ne ade ni pe wu ho bikitile mo ne ade enso play be si o se e be ye ma sayarenda so ho sisi ate se de e ba first nka e bro so kwa se de ene place wo se no amanfo owudi e penkrofo mo masa akoye adwuma enka Ghana play be yema okay enye ye nia kwa bi so nenso ye besre wo ka se wudi kromafo mpanifo achi a ofoso wo akɔhwero kra because wo nyen so anim de obenya etie de afutuo ne yetu se ya be yi anka ye mpanifo so se no makakra na sabia so ya ni nyi ekuro mu kakra ofoso adi o sika ko botom no anya ne nwi afiri mu ntam be ye dan ana wa survive awo kwan bi so eno ka ho na ama ye nnuanom ye ofasefo ye ma omu tututu kwan yo eti ye behwe na Ghana fo mpanifo enya politics sam no ento baabi ansa pipi ne ndisi omu nya ento baabi ansa na mmom adwen na omo de adwen na sabi omo kampe ama sabi ya to aba mom sa adwen no nso ka bi omu ntie and the morning show for any there will be a morning show. Musa say, and some morning show friend of pie, your friends say, or my him betrasia, and some more can some papangua. You Musa say, and penny for Omofana. Free Abrewatia. Of also be my match ya tie for ne ya hwefo nyina na ya da won mo asesa brain ya no ya betra say ya wonom eya ho boatwe ye kransa na ya bana ye nyina yetimi asomu ama Asem Mpe Nipa dwumade na timi efa ne ntampa e de efra na of also be ma ewi hase wo ho no ho ba bi wo ho a ye wo to wa na se ofiri ho na se wa ma wani anka ho a wanhwe ya obedi nipa dodo akwantu ana se wanam obi achi na wakọ akotofene mu eno nti ebe ya ama ye se ene ema bi wo ho a enye ewo mem hase no ana se ya setene mu na so no ekwan ben so ene ye befa yen so ne ye betimi awurawura mu kakra wa bra yen ka se ye kwa akoto ye ho atwene ewo obi kura na se obi man so of also be ma no omra Samuel kan se bo de ma yen ka se ne wa wo pesa wo kokata se sie na se bia Schengen country CB Arab country CB no the upper wa pesa wo free o mem ha se ko bia free of charge wo do be hu nipa dodo ahwe anoma ba krampo na urade wa hwe enka anoma ba wa hase num of also ya rehosem wo musa ho kira ba wo mai mu obi ani ho a doubt say Ghana hase num ho kire ni hase num in fact wo kitasika kura de hia ni say 200 Ghana cedis wo de asesa na yi 1 cedi per na say be 3 cedis and 5 cedis free so sika ne be sa hwem akosesi ahokyere wo ho
Now so to the be of so bema e ma ye ni ahokyereki pii na ye nkase de ho e kwa akoto amane mu akwantuo ye de obekasa akwantuo nya bia no na woboa na so wo kɔ no ne papemu enehia of so bema ye kan ebi a wo bia kwakotena so many years ama ye ka se kura na bia wonya partnership anase partner bi wo ho a wona na ye adwuma e bia wo kwa akosi ne so ana wo nua no na anase bibi sa de a ye different ba se agent bi na de wo kɔ ye de wo akoye fie adwuma obi wo ho cleaning the last time ababa wo bi ba se wo chila de government worker wo jet 3005 or say yamfa ne nko your friend is saying kato say ada ya ho so aketua wo kwaje a say 35 million na no so e no kran kru to djuma wo plasa apepa na wonyi na home nso yese 6 hours a wo gina mu sa won tena se wonyi wa home se wo gina mu an we nfa so be na wo so ofo so be ma bla na ye nto bo ase wo de bre be hu sa fe na wo kobat so ka se wo do ho kobobo afoforo obiya ne kra na se ne hyeble ya wode ba asase so obi fie nya obiya ne ti enti se me ye bo asiam amete ase no me se me kodi bia enkwanta bi se ji se enkwanta bi se to kwa Libya ba anase wakɔkata aba anase Arab countries ne bi wɔ hɔ a Kazakhstan ne he fa no wakɔbɔ blaye ne amanasi ne yente no miso mi di akira akɔbɛsi mi ya wanhwɛ ye bi ameme kɔ no na nkwa nkɔsi mi ye wanhwɛ ekura po na kwan mu na makɔ akɔwuo enipa pi na ahwere wɔn mo nkwa esan sɛ wɔpɛ sɛ otu kwan ekwan ya wɔkɔ nsokora no ebi asubonto bi ne wɔkɔ akɔsiesie mu ehyew ne ade ye beku nipa no ebi wɔ hɔ a ye ndurukɔ na nipa na ye mena na sɛ wu ne wɔwuo desert so ne ye nam na mo achiere na wo wiye na sukom ebi kura nom Johnson wo kwan mu wati mase we ni nyina na ne se wote obe bote ahudwukurom wo mpa so be kwa akotena makom e wo mo se wo pe ntem bebire ba wanhwe ya blabo na enko ye nyina ye ke ebenya na ke esikokwo so anase nkonkon so a ene eme ekɔ ya ma ye but ade ni nyanye ya anya botere fam a wo na twe awurade anim Ekakanga the time na wasa wo ye ya na se bia wo si ye no awurade de bemma wo senkafo aka wo se bibia wo ne bre ya wa hya ma na wasase so enti ahokyere wo ne bre na edadio nso wo ne bre na wiase kura ne se wo amfa ye mu a eni gianya ade a obefa mu ntene se wo fa temptation mu a ho echi no na glory bia na se ne monyam bia den wo ho ma wo fi se nso hwe bia echi no ye na ne monyam ne nkonimde o wonti ye nya abotere fa ma ye ho ne ye nya adwumaden eno na betimi aboa enka se ba wie university intimity fie abai mema adwuma na employment rate ye kosoro na we se meka ho bi ye nya adwuma nya mesraw wo bia kɔ university awie bibi bread oko university wie ne yetie ni story a wo famu pi na so ne yenhwe ni padom a watimi afa wonu a wo mo ye adwuma you can do something for yourself and help others too eti yenhwe ni yentimi pe bibi ma ye ho eye polity anase nsuo anase ade bi edi so ye tekura ye ya ye ne se betimi na sensa ayukotwa video bi bema bi a woton kosia se no wasasesa ne hui bibia ne ma bekɔ ya ma yenti nya abotrenya nya se akwanto kredi na yesa enti me mo ayekwan bi so me da so for so bema okay the nation's anchor ofozo bema brade nyankopon enhiro nipa bia wotie of Asei Aboagye na senior contractor Kofijo oni Mr. Yaboetie sanso na dum bishop Reed Condos man ne bakwama ma me anita wote afidie dana go so man ne na akwasi ba fo boso mpra ofozo akwatafo bi wo bible mu Ose yetna ha yibewu ye konzo mbekunye ntia ne ada na mume nko no munkunye preko no wo bi ada wo eno ne terms na do you should be or die be die na ye bible mu kasa emu oduro vozo ti ade keto ebi hello afa me fa cho no be kire ma adwene na me se jame su wa kire na jamu am ka bi o mo no matnya aboye e bako free school ye cho kan mo choro exams no na exams yi o mo hwe o mo so no sa ba yake fo no o mo ba no a me ko no e me ma akwa ni sika so bango ko ko ya o se o mo chobi pa ko bia 20 cedi ni sika me de ma no ko no an no ba bia ti say identity free education se ka me ma ya mi ansa e no o mo ko school na the 20 cedi na na the day no say ni me nya de man ko na che say exams no mo nya bi o enti me srew man so ye pa ni fo ni meka kro mumume ndi mensreme yeto man bi mo no man panyimfo se ye ho kire yen ndi ye education free di amaye people aban provide book am betwe ma o provide
waye kini na bo so me so aye tua me kana omna megina o se invigilator o se ho ahwani me hwe ne ma so no a ono ne ba ye gi one student bia 20 cedis eno wo fan what's do mbazio se hin obodi for years ye fan to nyame ya domo kina e be ne food topic ne yenko we so kwaku be wura mu ha ntimi nam kwan so a beza me kire se akontuo ne de mundua tua wu a wawu wanwa wo nkwa ye dikurom a ye nya ye kurom ye be tre nkura me yenu firi ayi se nkura me yensa firi ayi e kan say kuro ya okufodia flowers nkura me yensa omu firi kuro yi mu ye ntima anwe ba bi omu wo si ye de koye sacrifice si ye ko bu omkom it is on am desert so ne ya che ne abu kom anye de zemu wo na ne dikuro mu wo enhyehyɛ ye pani kuro nim entu nua betu kwan ena akontu anya na nko na akontu obesie amane wo bi mu empagya wo binum Abraham ifa na ne yie yo Awurade ka cha ban se firi wana no wagya asase so musuo asase na wote so firi o eso no nkofo to mo na no masase so yeye so no kwa ye hye ne so wonko buya so okonya ne totroto ana ofa mu ndi etomre bi ebe yeye etomre abrabo ye sacrifice ye ka we ye mfa mu obi abam ye ka jo ne se wo pim na ebe yeye akọ wujia wu awu na ko firi wiase na wiase danza bo a ye nyina ebe wu wo betina kuro we mu puto kambro no wagye de wo tra kuro we magye de wan na be he wanim ye ni abato oduru zuo yi na ka asaso hom yes petrol kwa no ye re pede position ye wi ania ma esefata ye timi nua ma kuro no ofoso kuro na adwuma nim obi nya bi nya ni obenya bia ya bosome so ni ye badua ne ka ye di natam udi anya ye kuro akadua be kam 2 months ni ndua mfa ma na nipa ne tim akomode no atese yesi ba bi de wo ye ya ye betua wo ni scanso ya de fa collect process so e be dane sei gotom de bi na adadem na kom donors kada ho awon e wona hunu se sa angofo take risk ko sa akondu no nya so won tezi akokum obi o ba wo fa ne se e kom be kum ne mema na ma ye mobo wo nipa nim de ma me nko bi ana me de ya ngonyame ya ncheme e ya brabo enti anko yi a abusuafo a mo de hie be wuwo ne ye ma mo ko se obi timi ko faso wuram gosi baabi obo hu aso de abefa na busuafo bebere ko na efie na dane abrabo a ye bo ne wiase no ni obi ya na be koto tiama no obi hie wuwo no de abie kwan ma obi so nhia da obi be ko afiase ansa na ne yeyo aba enkobo kro no nkotutu anyina obi so na so wutu kwan na koba ne se ya media no de men discourage obi a fa vim ye ne ya wo betimi kro no yatim no usulo police station so wuwo unyeye Omani atimi a friend Ghana usulo police station esulo wuo unyeye because yan hye bibia be government ma be boa na emum da bia ne ye de beji bibia firi wo nchen oso to wo ni bi sila ya yiri wasa agi bibi o be da survival omani yatimu a sabi obi ahunu mobokura send mobile money ama wo yetimi ti tax to na za ma we wa hye ni se ya wontre mo onyi ni ana ne se kuro no watimu o ya dai ya wo adwuma kakra bi ya ne de ahotom ndiri ye beka ni sei wakoso obi tuo pa na osohwe mu ana pa no even pa o pa ekura ye so obi timi sole anopa kogyonzo onya bi nso a na nim dua kura timi amani pa ka me mfama de ma na ko be ye kromfo kofo bi bire kofo bi ni ombedie die nkanje ye mpanimfo ne se omumfa good measures engu akwam na kuro ne mrantia ne pebre ye boye homodene ye pebre ye mu bia ba adwuma na adwuna ade atia no pa na wo se wurawura aso benya bibi na niam atima dane ama because adwuma wo ye na katua nkwanso petrol kura du be firi ba bia wo e de oba be duru adwuma no ko e hyiboso mi sika na sa abre wo tiam bo sa amodi we ya na mfa na nya onu ya bi no adi nkomo se country we de sa ma sika na eni oba akoduru wa na metena se da kura na kom na de na mere wo betu anamon die mo ye mpanimfo ntutuo nkanche nso mutu kwan bi omko ya hyehyɛ ya pa na me hu sigani a ne besra bontintofe da sigani bai na ne ba sɔre sɛ kwam that's why ba gina ayi man bia utibi wai ukura utimi dane hye ne zamze ho ɔse ngon because ya toto gu fie drink gu fridge mu ti ne kwa meda wo de na mo mafie abi ni ho no ani watotrotro mu kuro utimi tuna ne hwe obi de na wo sere Ghana ye fie adam pan efie we siganim efie we mpanimfo ti mo de abro ye omo de omo ya brofo no omo gu fie we mu tie nkanche omo se omo ngeti nyuma na nwanfo ni nya binye anko wadwuma ye no obezu otukwan mpa eto on dey pray for enya ne fa na senko no atwa ne take it no nam soro so no akodu ne Canada ne UK ombe where dey fa from di bia kwatentinu we ni yesu san kwa ma me de wo kwa fom anu mpa ukotu banche abedi etimi gase ya bre
na baby a wo kura se betafrache unnim ne yakwa agosie wan na be sori afa nwura mu tuza chenchena ame de magimi anti meko ekom ekunipa kura yi mu etom na bi obitimi fra ofun so pe 20 cedi a survival na wo kura unni bi na wo de ama no musa se ni boys o tuna ni musa ni besu ne baba akoyare ne yire so wo mfa no a ade ya baba nti wanda oba sori de bag abo na tiza agoso a eyeyi anye hwankura na ma me ba ehimfa na obefa ni manu ko enya 20 cedi ani na lolo fe ko fa ne libia kwa na so na obesie de nkanche kuro wa mpanyimfo te bonkosofo na afremu no mo chance ne se munye kuro ni yie na obi tima ne ho ato no ubetwa baabi beba uboza bas na mu yenye ohwe ede wo kwa adwuma ubetwa baabi beba train na mu yenye ohwe ede wo kwa adwuma be kuro ma train kwan ye de ma fitafo na tete ase de mprane hwe jimisa ukoke ase ma nka na kuro na ye baza bi e na hwe yanim na kom de me no me nko ye ba ye yesa mu amode hia wo mu nkafra ebinum so ko besi won ye ye pewe ni chance ye betra kuro ya hu be ye kane na nanom penso sa me papa se nemenya chinamenya ne menne wodi nemenya chinamenya nemenya chinamenya gogo be kada kro mawu a ohun ase ye deda no minim sadana ye deda no obi tam sika he ne nsam dia minim ba bi efire du tra kro no sa wo tra ne sa wo mo bra enti be bire na ba pem so sa etu omo nkafra se omo makọ ne makọ uni a show mani ya be fa ma binum so na ne makọ to dia ma efozu okay enoti de ye kan nyina ne se ye ka sa control nye ne mo hwe fa ko a wo ko se wani nkoyo ya ma nkotofu na mu a enoti na medical ka cho se kwasi ampofo genyum oboy atoma koma so nwumire yi o se babia ne ha apu ni babia nyoy ne mom se ye de etie ye dia ka Ghana be ya man pa ahefo na ekwa akọ Ghana mpanifo 055131 0551 31 0548 31 hello yeah ujina ye mai no hello udi baby afrefre avoso pizarro ni me do kinkasu no okay yentio na avoso me chao no apanfo di maso mo ye ma Sompa TV nya refo nyina na avoso afalumba fa usabo na betima me wakasa pa na avoso aya na enya se de obia pe anase Ghana fo ana timamufo pesen ke betu kwan akokwa tenten se ekobobra nanso ya na brabo nsem ntino na avoso we se obidu fo bi kura bi adwa o man mu no wafa wo no tempo ti okata nsisi kura na sabaya bosume ne beso wodi sika na kura da ma se wo ji na fo bibo bra ana fa du ba bi na tina bi no awon ni ne jama were wodi ayi bi no on ti sika na ma bra no na o da se wo se bedu ba bi no sika no de ba ma no aburo bosia wodi ya no asa de kutiaka nti ba den ro kwa ko wani nti ba sa afoforo betu kwan de dia se de ya triko ya avosu ye sre mpanyufo e bia e kan sama ni so mo te se de edu ba bia se influencer sa wano pa mpanyufo te fre wono sansu na nsama ye kasi sre wo mu so wo na mo tu na mo mabu na ye ba se de be ya daatso wo mu ni wa nsire tuma be retri ofosu kizaro nkikesu makrao no okay hello udi baby afrefre oh down hello the country book of before yentio okay hello yeah so I'm very impressed with your program, the kind of difficulties we are going through in this country, depending on the economy. Some of us being physically challenged and at the same time facing difficulties in this country. In fact, my brother, if you I don't even know how to put it, the kind of things we are going through, we hardly eat twice in this country these days. We wish we can at least we could have access to travel outside this country, but who is going to help you? Nobody is going to help you travel outside this country. We are going through a lot in this country, my brother. To be honest with you, we are suffering. We are suffering. And Asem Mpe Nipa shen yo mawie ne menye ma se ka brofo ne ni nyina agina Ghana mpanifo so pe de papa yi kan oh not that I cannot speak English, I can speak proper English, understand
but papa we okasa ye no say we physically challenged na ni nyina ne say Osei Mpe Nipa de nwoma pagu akwaso. I'm not ready to speak English today. That is why and I want to turn the language to speech our own dialect as Anteka Secretary. You understand? The name please stands to Osei Aboagye Oforisuo. Hello. Hello. When ye? Hello. All right. Hello. Udin baby afrefre. We need a question because that's the Akwasi enti o. Hello. Hello Akwasi mentie television o twen ho kakra ni eni nkomo. Fortime nkan. Hello. 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 Baby afrefre udin. The friend of Nyansa. Because every am watching. No okay yenti o. Minia. When you pan out cassette, you know. Wakasama menia je papa. Okay. Oma ben yetimusano. We be a juma and then my lawyer have a weird no filling station here man 3.5 4.5. And yet the man of the book. Master yet to a main spending for the end of the conversation so as a secretary every time I would said the grab out of what be standing the that's a be answer 80 bon cost 20. We are going to read you bit to view it. Okay, hello. Hello. Baby afrefre udin. I'll be man. Oben yeti o. I'm the pato kaka mechanic me me papa the okase chiriano Salumba. Papa say you papa ni mpani mvo na de kwan omode ye fa so wo man wi mu pa de enkoji esa ke mfo ni de ye yu fo de ya ge yan kwan de ye nkwa do te bibia yo mo no ba o ma yo ma ge so me kon de pa esa ke mpani mvo no o mu ni hihye papa bi amaye tem bi o mo ye ma mo ye ye ti mo mvo no mo ye mai se da e papa lumba se ne kasa waka. Okay, Hello. Baby afrefre udin. If I say from me not me African temple. No okay, yeti o. Anime ya na munase. Ntanka ofalumba. Anime wakaza mama ni aje pa. Ya boma baso. Okay, hello. Hello. Baby afrefre udin. Aha, mina mkasa free book of be pono. No okay. Network na jino, it's Sompa to you. Okay. I could be a mechanism. Ana ye kase ye 2 ma ye ko huna mani hu ye ko huna mani hu. Die ti na wa ye 2 point. Egu onu ma jo be die mpo no ebi ni wo. Eyin na ti ya ma mu. Jo be die mpo ebi ni wo na so bi ka ko bi san 20 Ghana ti so de brani kai no. Onu mo wa nye bi ama no. Eti wo wa brani se e ya ma mi fa mi tribom. Tede be ya mi su sense na nye bi. Na ukona go su ya na chese friends na brana ubo na su yi also that the internet ni be msa nti yenye o my Ghana ni yi tede be ya ebe nye money di aye si yenye di ya ye nyan mani ye ma nti da mo si. Okay, hello. Yay. Menkwa media. Me tonka na frinkwanzo. Mr. Enoch aka Nana One. Baako pe. Na oboso be ma na me raho. Adentia. Me raho pa be se anopa ne nyina me di kan hunu ade bi wa adwumam ti. Ene nyina me hye ni modu mo kra na anwumire so ya san be kan ho. Na kakra me kan se eto de bi aye bo mpanko ne ti so. Na so yetima amufuo no. Tem bia me papa o mo na sam o kan se mo se nyame ama o box. Hwe so oman no yesan kura yi onipa bi wo honoma o man 10 billion so on panya adwuma so no so be to kwanje wo safo no so ho enti se ni nipa wo sitie bia no kan no se yo bi wo nyan to kwan da bi wo ba bia wa kwa dura enso ya akra na so atima tena Ghana ha meki ama no so atima abia adwuma bi kura nya bi ye se me mo so mo ha mo kura me tu o mo ka wo eso nyan me kuma so kura me ba wa ache ba cho so chon koma na se Matias me ka to bia no se
Yakupon the BBA with special one cat so transity. Which may be Amagana how was Soban Faso. Now control quality in Paquetry. A woman say, my more than Enzo. Which may took Unya, indeed, you be trying Ganahano. You want to and Yakupo return to Paguso. Ama Ishaba Medasu for the okay, I know Tim Afutu Semino and just I went to Nye. Name of baby a wokro. Hello? Hello? Baby a free with thee. I'm a careful. Penny Pow didn't say ain't you. I'm from a dime. Okay. What I'm a day. No more, I catch a papa. I catch a papa. Gather here for some kind of pocket. We need to mamma to be trying for me. What is why I need to mom some like to me over my name. About Rosa. When the column know what the pass at they to them before you are possible liar, Papa, you know what change the reaction. As I done up with as I call out my enemy at the park. They're gonna put them again. You want to with them. I want kind of okay, hello. Hello. Baby, I'm free. Good evening. My Joso Katachi, baby, I'm free. Because if you can go, TV set now, you need to come out. What? Okay, but what you mean? Meto Kaza. But so my dear check for them make sense. Is it on mind the more you na 7 over every school, every university. Na occupied my na. Say you can you can not or your bar. The new quarter so said when you did the second one family. Semi no abosui. It is the same man. So, and then I'm be able to coin. When it's one me, they say chance me 100%. I was telling you. It's answer your bro, man, you're going to be a 1 year. Okay, hello. Helen? Baby, I'm free. Because that's what okay. Okay. It was here. Okay, say, Nanado can say, all that guy. Talk as a me too, pa. You see, I'm more money, I'm more time away, and I don't know about me, to kind. Say, baby, I'm a quarter to die. I'm not going to tell you again for you, Yanka. And I can take it here, Nina, and a case of the sub. Ah, Obusia, Nanado, and me, Baumia. I must say, Ghana. Hello? Hello? What's your baby? Yeah. We come up with my idea now. Opinion is like gnosis. On adwene or tears or manager and adwene. That's no be so cabro. We cabro focus on my idea. No. Of course, what part you kiss me should be quite near. Okay. Manifested, I don't say that you are in Sura. Drink water, matter day. What you're saying very first, I want to mention me. At the mouth of Baco, do you better for the man jane? You only put one a bravo in your hand and say, I can't know the so. Yes, I did partner. I'm not morning yet, and I'm paying for nothing yet. And there'll be a teacher who will charge us 2 years in your year pay. And there'll be a Juma be a Juman, why, yes, I am Janica. Of course, you wouldn't say, no, Cassa me, I kiss me. No, you could come on a Kuramina over, but after me. But this is to Quack to over Kuku, and the Janica. If you're morning, yes, you can hear a better than if to coin. I kiss me in my crowd. Okay, ya for friend no enyina ensia ya yo tete 2 ba for ye babo ye ntabam medical ka cho se ye ko Libya e de ben na si ho ayaka dia ye baby for Ghana for wom komu benya no maba de na omde ba e ya asem foforo na anwumre ye o ne na social media na so ye hu ye nam se no ye tu Ghana for na medical ka che mu nyina se ye ka sa control no nye ne mu hwede wo kro honna yaka dia bekwa ko hu no
ɛhɔ na ohia kwa kokun no unu ya unim di obenya yakɔ computer so adwadi emra sisia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hienye pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Heba ne Heroes Heba Accra Okesi Drug Lane Dani Heba Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Heba ne Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 brakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agi atum abode ade tinema no mututu no oba mi tini kura so wa ayo senior me dey adi adanke ba product ayama mi ti de bia me na no mu no chef danke ba product we dank extra we wonu ma wa ho tutu ni nyina ebeja senior na mi sisi ni nso mi sisi o ene o so problem there senior o see dank okay so wonu dank okay okay sisi ya we ni nyina ebeja sa we dey nyame sha come on do ba friend dank ba tonic muni ma bi mi npa na se na mtumi ndidi na na mtumi ndanso mi ni ebi no me no o chale me taibo pa sa si a dank fight okay na so koko ya bi betana me so ma me je me ho enje Jamani amuja nko na afi esefifi meto ntimi kura amfa meto ntenase na nso mi hia dan fight okay aboa me pa yini na from my team madam ho see every play as that tell boy yeah go enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu Freyen it was 0244-017-556 and now 0266-593330 FDA at the Abedian Cratway at Okay, ya kwa nim na sentia ya dia kwantuo afutuo baye no afei na amanfo bete ase na sabre ye ko Libya ade be poten na si ho sese Libya fo so mo mpatuntumfo wo mu krom adentia omo adroso enam so ma yakaya kade ayaya bibifo Ghana fo o ma se nyina ne se komnya akom beba electric yede shoko amanfo ebinum ho woro de ben poten na aye wo mu ya konye ko tie kasa no mra sisia ما اسمعش مرة ثانية من الزنتان مهربين زاوية هر زوار جميع المدن اللي كانت في فبراير تهرب دار سلاح ودار سيارات وباسم الثوره وتهرب هذا الموضوع اللي صاير كل ما بيجي لي مدينه بنشتغل اطلع من يطلعوا مشكلتي في السياسيين ومشكلتي في عمداء البلديات والاعيان
المفروض لعيال ولا بلديات وجودكم انتم لناس. انت عميد بلديه جايبينك معلش اسم معين، ولكن انت عميد بلديه ولا عيال ولا مختار محلها، انت جابوك الناس صوتوا لك انتخبوك باش تجيب خدمات المدينه، خدمات اجتماعيه للمدينه وخدمات اقتصاديه للمدينه، طريق، ضي، ميه، مستشفى، خدمه، علاج، مش باش يجي مهرب يناديك يدير بيان ضد. راني صار لي هنا في راس جدير مع خوت زواره وخوتنا من الزاويه وصبرات وصرمان وعجلات، خلاص صار لي غادي عمالوت والزنتان وغيرهم وغيره. انا من الزنتان صار لي كلام هو الى الان نعاني في مشكله في حدود غدامس خارج الدوله، غدامس حدودنا خارج الدوله. النقطه المهمه انا عندي لوم على الليبيين بصفه عامه. منفذ راس جدير لما تم ايقافه على مشكله حدثت مع الشرطه ودراه اولادي. المشكله ماشي يا جماعه بين عماد وزوار، والله العظيم ما كل زواره الا كل خير وكل احترام وكل تقدير كمدينه زواره وناس زوار، ولكن المهربين موجودين من الزنتان. قلت الكلام في كل مره ونكرر فيه لكن الناس ما تسمعش، اللي ما يسمعش يسمع مره ثانيه. من الزنتان مهربين، زاويه، هر، زواره، جميع المدن اللي كانت في فبراير تهرب، دارت سلاح ودارت سيارات وباسم الثوره وتهرب. هذا الموضوع اللي صاير. كل ما بنجي لمدينه بنشتغل اطلع من يطلعوا. مشكلتي في السياسيين ومشكلتي في عمداء البلديات والعيال. المفروض لعيال ولا بلديات وجودكم انتم لناس. انت عميد بلديه جايبينك معلش اسم معين، ولكن انت عميد بلديه ولا عيال ولا مختار محلها، انت جابوك الناس صوتوا لك انتخبوك باش تجيب خدمات المدينه، خدمات اجتماعيه للمدينه وخدمات اقتصاديه للمدينه، طريق، ضي، ميه، مستشفى، خدمه، علاج، مش باش يجي مهرب يناديك يدير بيان ضد. راني صار لي هنا في راس جدير. اوكي وانا wote Arab ewo Ghana hano ebete de papa yi kan yase. So one ye president you so ye when you say press conference no me you na obi a translate ya mayen yenko nenko tie kasa na no woka no emra sisia. Adi o kire ne se o se no akura bebre pese o mo kire se Libya kwa e first wure Libya and simple so rase simple so se no on pese o mo Libya for pese o mo sorigina ema kroni se blacks pese o mo kire se kroni o mo de so atase into on pese o mo kroni tight to say kwa e for every Niger eba Libya and a Chad eba Libya and a Zwara side no so I say on be mo on na ye dey if say almost on person omuma soldiers back 3,000 soldiers 3,000 no masa ma cars 1,000 so what I say send you be on be bokuru no by so I say the woman who no do nyame na say we dey siyasa bian siyasa bian de ombe ye almost have a titia to for no so if to for no your doors will cronin too much your doors will cronin and to say no the woman said the woman pia was so we are she so what I say we are she it's a sending all can I will say we dear and yes ombe zigzag bia ye no person mu yes siyasa bian so what they make sana de anything no nti the way PBI was so we be careful if so kronu de so only people so there wait ma ko ye de I passport no why ikama so what I say sana be a wontirew is enya tie no enya tie na on betu no bebi a mo de obekon sana de anything no exam on betu kura no ma deport wa ko kurun kura and no they won't need problem but on bet you akobe bia obi antunka any problem okay MC monfa video no na omo gada blast no ekogu dabi mo monfa no to so no omo gada blast no ekogu dabi monfa eno ento so na hwe se dabi weni abrehosem kese pa no ba ko mo gada blacks no om timi nante
timi nante kama pa omu do omu kogu da bim chese omu kidnap omu na kwa bi so ebi so ade hia yira aha omu so omu hia blast no na empokura no obi anko no krom na yemu zazarafo ne bi ni Ghana na no omu kidnap omu no da bi omu do omu kogu no yenyi video ba ko no fa ko a ase omu nyina ahyehye no omu do omu koda ni mu no omu treat you very bad, very bad. Na ahwefo ne atiefo no wona sabre unhu ne yie omu ahyehye de no omu de aye wo mu acid no omu de agu wo mu so ana so omu electrify wo mu unhye den hu de omu aye wo mu poten Asem pa wo man yimu ani wi ase afa na nyina o yesi odo bate enkrofo bitrimo den kankan arabfo no omu ahyehye omu mo ha nyina ahyehye ba ko baba ba ko makuna to bola so yenyi no hwade baba wa ba ko makuno na to bola so makuno kwa oneda wo no yakuno ade be no waye ye ko Facebook na Sompa 93.1 Sompa TV Ghana na YouTube no so Sompa TV Twitter no enyina mo subscribe mo share na ye hwɛ de kwasi buruni arabfo omode ya bibifo nkaka ye krum Ghana fo na de mabro ho se fa ko omo ahyehye nye YouTube fo ne be block ye abro ho na asefem yenyi ba ko na omode agu blacks no so aka ball no so mo pam na ko hiu ka bono kwa e bono na sa fa ne so wagya hoko ni kurum ni no hwe wodi mirika no we aka no na abono no afa ne so utiri kurum aka ya Ghana ya nyo sa ode kombe kwa kuwu de Nyankopɔ de hira wo nyina no ebeduru ba bia na beba no wawu kɔ beda bam ye de agu ne so ka no na abono hwiri no asa afa ne so wagya ne hoko. Okay, ya mo voice back no. Voice back wom ye koye LPM brasisi a eno de omo akodi nsenseme omo pe boafo na sa boafo ne hefa na bepie boafo no na omo fra oman ne yadubu ache Sompa money show host ade ache bia se kwa empanifo nko wo moa wo mo kire wo mo kom nya ko mbeba if you see a yo my yakayaka de yempa mizo ene 5G miza no bi enonom ena anwumre na mizo ene 5G miza outran Ghana ha benya bi anom o kala be ye fe papa emema no kire se 5G miza no se ono no mo a empaso komo no tumi koso wa hoden etumi pagya orofo aponto ni abadin tuo no nyina da mizo 5G miza betumi aboa wo manager Daniel 21st ken se hwa overseas yanko benya bi ato Bikan supermarket abawa anomanyi post office yakoto mizu 5G miza ni bi Mama Esther ewo Outcome Royal Ventures Baptist University mizu ebusu so echa ewo ho na Sachi Enterprise ewo asafo abinchi oni via pick park no eni di hwani mu 0246270221 0246270221 yeko na yekoto bi ebebo yi papa kwa company limited ewo poe mantamu yebenya mizu ene 5G miza aponto ayi yo no nyina da na anu eko 6 match da bia metaka amanfo atu agutu sei na nya asem keto akora KF Kinju Enterprise ewo eswamheya na oni ndom hotel ene di ahwani mo pamango abrosa na se yenko to bi mizo abusu se ho 21st keneke yesiatica expert of yenko to siatica yade siatica no yade na ye pantimu yade so sisi oto ase wo nyina afa na akokom osirem ho nyina da kosu na ase ya papa na nyamia da bruma 21st keneke ba ye no wona no akademu nyina no apagya wo mo de bibidu so ene tu siatica yade na se eno ti yade bibre bia da yenko 21st keneke na yenko tu ase o se 21st babies ni bi ho so ntumi nwa yenko pe bai ye fa bi ntue maame ya dofo na nyoma enkonkan laboratory ne scan fidi awodo pi wodo be 15 branches na wo Ghana memha Kumasi ahwan overseas Alpha Road nchim aboase wo hu no cancer quarters called Junction sa na domi market wo popuni mantam group nkran sunwane kwanza tachima 21st kine kubo hu no ho 0540311311 0540311311 na ye padu papa ni anom na duro de se wan per papa
I say out to tear you and the bonny ma your phone about Cheniam wasa. Nina and so bedu papa no net me to ya dear Nasi. Now do I make come for the 2 cocoa as a pa. Now able to me out of the cocoa ya the bonnet, it to try to no ultimate transit. A 3 air center do papa or the bed so 3 cook capsules cocoa master and I make come for nam the amount. Or for a mama no system center boot to one watch ya. Koko na yesa ansenkyerene no ohunama ye ohene nyina koko wodofo ye konye kopedu papa ne de 3 cook capsules koko master kolinake ba dani heba Apidank Mr. Heba ubenya bi ato 0546 107 107 0546 107 107 21st clinic was men country say oba Europe tour no na wode eba ho na Europe tour no ni nyina say wona asiatica ye omo obroni krom nyina no European country ni nyina no ye de Europe tour no eba ho waboboa no pe na 21st clinic oba na wabesa yade wo Ghana hade a ene ka hade ka bu na so ozo odwene Ghana fo ho ntino wo de toa mo ewo ho eno ntino se upese ya boa wo sa kwa no so na se ye de 21st clinic eba waboboa no ewo se France o se susu UK o se susu Italy o eno na ebobo na ma no na ye de ama ho na wadi hu komo a empanifo be kire senti a wo ba ho na empo wachero ho akwa nyina 0244 915 116 0244 915 116 Europe tour hefo na eko 21st clinic sciatica no a na yekutu ase no Abe Herbal Clinic Dr. Sompa Dr. Sagro, the sickle says doctor no Dr. Hetty Abe, Mami Habanim no, ne Habonu Sunim Habanya Asem Ketua, Yadia Cassia Cassian Kwana Mami we osa. Now what of our sickle says in Yadia be another, Sana hoing heart no, a ha man for papa, fibro no so a dimania or Ghana ha, Mamia baby to us and our diamau, and them Sayadia Cradian or Tenete, or of all a hepatitis, diabetes nana, and no, and I make come for a mouse say, young court Mame Abe ho. Be Herbal Clinic or Tano Swapa na yenko tu ya dia na za chanda wo ye adwuma nti yenko yi na yenko tu ya dia as yenye mano na yenko Mame Abe ho 0243345392 0243345392 and 0506460208 0506460208 yenko Abe aso ye na yenko tu ya dia as akwantusem no nyina mo bi na da akwantusem ni nyina no se okosua de so kopa adwuma ye emo bi na down express group na make come from the amount makato say express group o mukra credibility akese wonyi obi sikani abodofo yenkoi ne efe akwantusem enkonkoda no Canada US UK Australia Germany hefa na peso kwa express group ontumi emfanko akwantusem nyina no odidan express group abeboa akwani ansa nyina so Kumase wa ha Accra Tema Islegon takra Sunyane Tamale bibia ni ubehu express group o yemfa ma no said ye be ya se waboa ho peso tu kwai akwantu abekwa yenyuntu pum dia express group rebetumi do akobroni krom no atumi akobo brafri se kwasi broni kokko tumi boni pa ban enye libia semu enye libia sem kra 0249 000448 0249 000448 yakwantu semina no yemfa enkoda express group na nyoma enkonkai enfaman krede yakon nia dia koyanim yanim ten na yehwe orofo se wo hwe video yi kire wu nyina me babia me wura ho ne babia omodi agu abrantie no so ka bo no asafa no so yemusa se ke yekurum ha ko begina kura afa na ko ayaresabia nanso so akodi senseme e wo bi kurum mi ko pe bibia bedia ne me be dai enenam o ena saafo ya omura ho omani atutu aka omsam Ghana adehye ehefa no omofa ehin no omusu akọ omusu se ka ban mefa wo mo ana omusu se ka hwan na mefa wo mo omunya baabi kura mfra no wasi ne ati omo anu asem kura etomu duadue mo ma hene yadubu ache namba yese komu hiamwa yentie sa voice ne mra so mo ho nkire wo mo a Pacho, good evening. Pacho Sabokodia. It is a Radnadum. Where? Hello. Am I? Pacho, good evening. Pacho Sabokodia. It is a Radnadum. Where?
we dem say my pro line on na men sanka and this otemenka na miska free Libya na say Libya nya problems so apa nya sam getwa Libya for no ene me fancy blacks it nyonyo apa na ya try stations ni bia and we kura madam for bina man ya am so nya number di mame tina ke pese mama sote na mama foreign minister ya ko yen say Libya for so mu hia blacks e wo kuru we mu ndiama omo chini pama ebi nam so ma binmu ni adade ene enya sam ketwa na ambezi nyina the whole Africa no ambezi me fa the blacks no bien timi nkasa mfa ho except Niger council pe na be kasa se Niger ni bia sole a on she dem ma umpie ya boga na mbezi abba bisu bikrasu ni ha bisu wo ha ya yentin county min ka hwemfa ni pewu omo tia manfo mu bobinum tu ni ade now they made the videos we best send ya nyoma ekoso ha no ya mienim ahomete nti se Libya for kra se mu hia ya nka mo mfa kwampa so kra na nka mo nka den ne bia ka obi en free kurimu enso entesa ya the way mo see blacks no ya mienim anode na se yese be pemo number na se ya da tomonim ene se bibia so ni na se bia mbofre ya bitima mo chichimu na nka fe ye hu ni mbaka che for the minister na nka ye because is in adone ko no anode pa nyize am se be de to anim tini nyame pe na otemenka na mpache o mato nka da sifi. Okay, anyway, Ghana ni a wo Libya. Ayaka de ayede ye Ghana this year. Also what tried radio stations Libya wonya obia. Nemum Sompa ade ache bi from ma he dubu ache. Se bomi nana una no pa bia bomu. See our foreign ministry no betumi ate enka no ma hwehye ya o me de ba be fa ye. You cook Ghana this year no. Ye ntie ne ba ko nka ho mara sisi ya. Hello, but good evening. I just have a call here. You say Radnado. So, we don't say my pro line on Mensanka and this Otemenka. That is free Libya. Never say Libya, no problems so hapa, Yasam Getwa. Libya for no. And then my fancy blacks. It in your hapa. Try stations in Libya. And to you, Madam Fubina, man, ya am so now number the mame. Tinanke pese, mama sotina, mama foreign minister. Ya ko say, Libya for so mu hia blacks e wo kuru mu. Ndiama omo chini pama ebi nam so ma binmu ni adade. Ene enya sam ketwa. Na ambezi nyina the whole Africa no, ambezi me fa the blacks no. Bien timi nkasa mfa ho except Niger council pe na be kasa se Niger ni bia sole a on she dem ma umpie ya boga na mbezi abba bisu bikrasu ni ha bisu wo ha ya yentin county min ka hwemfa ni pewu omo tia manfo mu bobinum tu ni ade now they made the videos we best send ya nyoma ekoso ha no ya mienim ahomete nti se Libya for kra se mu hia ya nka mo mfa kwampa so kra na nka mo nka den ne bia ka obi en free kurimu enso entesa ya the way mo see blacks no ya mienim anode na se yese be pemo number na se ya da tomonim ene se bibia so ni na se bia mbofre ya bitima mo chichimu na nka fe ye hu ni mbaka che for the minister na nka ye because is in adone ko no anode pa nyize am se be de to anim tini nyame pe na otemenka na mpache o mato nka da sifi. Okay, Ghana this year wakodi nsenseme. Ghana this year wakodi nsenseme e wo Libya. MC amofa picture no a omde agu abrante nso aka abo no nto so mamrade. Abreho o gani o priti adidimu owu obaye o
Se hwan na pam no, se hwan na pam no. Oh. Oko. Omna Samuel. Samuel. Oforisuo. Yan question yan chair tifo ni akafo. Anda ya disua kase pa ma akontu. Oja ne yedi kan kasa no ya kasa bia awa akontu Samuel. Oforisuo me kan sembi. Na also the to so say yan kase into kwan. Amen ka sembi say oko asafo ne bantman me dan e siso ekoko. Ateni umu dan bia ko new site bia most of them they are blue I want to dine cha kwantu no amachi de bo nyimbo se nipa bia ni wa tu kwan kwa obi betu kwan na edan na wase ana o master ko se abafo Jesu kan say akwase apuni ba bia anwe ke hwani ye de tie yi a ke beboa ye sanity ovoso me kan sembi se akwantu ye na me amtie anaye na obia wona dwen se nya ba bia no bi ba be ka chese ntu kwan kwa no de ye kwa ye beko yanko minim se na me kan se me nkwa madwen me bibi ti se kata Olivia ni ade medika ka se na person e kotonu manko bi da enso me nkrofo ni se be me brothers omunyina kwa ba me manko bi da satana kokotonu a na ye tough na no wo ko sa that time kotonu no wo mu su ko face problems ebi su ko ba de no ma bai satana me kase satana afa na punk bet ene punk shoe bi ano fefe aboja bet abebo no na bet dadie dano ni ade I think so satana no amafo me ka no munim de ekoso omo basi asata pipinisi ya de shaking shirt it is one here obedi omachi akọ ofoso me manko bida because na me show ne kasa chem makasa me sinipa woto a enu sunsun ti osunsun eda omu ofoso nya control be na me meko ampa ewomu se obia se ye de kata ana ye de Libya to ho ejina ha near the Canada, the American, the UK, but Maka say, Bia, plane is wa. Sir, your friends say Canada, UK, US, or more planning in Abayama, no way, a Mudao. Now, so Saba be a player, Mubaya Manano, or be so also intimidatory. That of also, I did what we are seeing na Yakana, Yenipa, or soon do anyone to. Assume the anyone who does some the year can sambi. A woman, Ghana, ha, Yakasi ready and penning for ya of also, and the old a friend say, a body tenta club is your say, ye 12 for remark or Canada na a bayama. A bayama. But to Benedict. Umishu Ghana so the punishment and they say, Adia why ye, ni mamma catch and say, woo, Adia why in Ghana, Meduka could Canada won him, or no shoes, so I could drive to a party papa macho, Papa Missomen Flamenco. Obishu Yabako. But the ocean for near of also every year, yen namin for India, Emma Hometi, a yeme, Bob Pie, one more that, what would they say? Dear Carboni. Wako show ofosu ejasie na nsu afaw na yedi wajan wa ma foreign squad pay na me ba ko no menim say acid no de agu o mo acid I said quota bi ne yanane I said bibi ti say ya show nsa say ya ofosu rubber bi wa on na yedi jasom ne yanane agu ho me samfo ni o ma dikan wo bi da yes rubber bisa ne ya nan ye gu say it is so say na ho no on the person ho na hye na ewuro ana baby omo no so kwa baby ti say ya de ase so minim de me person me kire quota bia gu onti ne baby am wo no wo mu nyina ya hye o wo nwu yo by the say na hye ne ho sa ya ase rubber ye nan gu ho sa ena yo mo sa
na se dia san komawu na ne mane nkoni krom na ne ye na wo dia wo tia kan wo na wo kan sa because obi a wo no sabe ye bebusa wo illegal connection na di wura krom to wo bu so ye kromfo amadwe nyina no Arafo no bebre adwen nyina no Ghana ha na ye nse wedi wadaroma Ghana na wo ofosuo si ye chi obi edi nsanfo kura no wo behwe ne sebe na bia tutu ntoma na wadaroma wedi minimo hwehye pa wo me na anu na omayensa ofosuo na ase didi ase na nkenya se no mote ase de san komawu e raba ne na ne enwusa ne di jatu na ne gu wa wu mu etu emu se no ye jawo mo kra na e de be pa no ba be bebre nsa kokwa wei hwe akwa ye do mafa so pictures na me hwe nya na ade na we ni ade a ya pa talent show sebi hwe na talent show kra na ofosu eno ti na ye ka che nipa de sani bia se akwanto ye wo ka se wo di Ghana from panimfu anasa Ghana ya mo di ka chi a ofosu ye nyina sa na ko bia beko ofosu Uka se wudi akira na mmom se wobetsa ha ye tia ya sabi ye kasai na menwalum ba ka se be nyo bia na nya ne sa kwa bi so nyo bia na nya ne sa nanso hwe na ofoso obetu kwan na sa problem obeto dia ene ye oso me adwuma ka tra wase ofoso ye oso me adwuma because ye kan ofoso ye nnuane mo madi nsensem ye omugu osese ya ye di gya huhu omo sabi na boakusie kura no sabi mpredua se be di sei ofoso but ye beka ni nyina se enen so ye kan wajina obi fa desert so akọ me no ka se obi kọ obekọ akoto omo eti e besre ye ni ye tu kwan ni ade ade e better se ye futu sem no enne ba bi e de fa no ano de we physical futu sem eti e besre ye nnuanom mumienya sa namfo sem ne anamfo ensem tie ene ho yo ampa ebi ani patama onu ko sa Libya ono ne nti sei ebi onu no time on de ko ye no onu no ko nya ye onkrofo bebi won ma won papa no mo ofanom ayedan ameki wo ho eti ye ka obi so honom de ye ka ento ne da ofoso de ye ka ento ne da at the same time my friend say Cote d'Ivoire to ko ne Ghana menka manfo ya e ba ni ade se nyom nyina na we obi so survive obi si ne we da so okromo okra enu ti de bia me kasa asem edi obi di ko enfie no di ko ofie sai agwantu sam ne de yensi ho kwan na mmom enya akwantu obi na ofosu esese wo kọ se wo mamu aye dinti se be ofosu me ko na makofesi sa problem we di ofosu enya ka matra ya okay ye besre pa ofosu ahomete hwa brante no utim se ye de agu no so wonya baabi afa wanhwe baabi a kokoro no nya ne kuro ofosu ye tie se obi de agu yesu se sia na sabe be nim se kwa we ye twam obahwe ara o but be bia e pressure ka ne bo na sa twa nsuko eti sa we de na wadaroma ye paache me ka se moyi Ghana nkwa na wo eti sa burechem ne ada no me paache emrani di wadu okay emrani di wadu aya semu me to fosu asem o ka se ye kan wasem a ye nwie hwehwe we oda wo nwu yo bad no ho popore ekuro ne me se eye raba na yedan ye hwewudi ni ahwe ya I say ye hwe wanim se ana ho se ne yetete raba eje wo we de o ma wo no hodo fosu hwe nipa da se nipa ne good dem sa wo na de na o mo ka na enwa bi ka se bi be se Ghana fo mbani fo se akura no wonko but wakọ ye be se o mo so nka sa kakra na obi ka se bi ana na o ka se bi ofosu na nka kwan bi so no so obi wo kurom no de illegal ikura na ba kurom wa ye deport no na ya ka ya won fahwe eno ase lead mu ne de magu ship ma na se play mu ko nkom kurom na ma fam kuro no ofosu no ma bi se de mfata no ode eno se Ghana ha se ya ena we ase anka we ensi sa da se Ghana nipa bi ebetima support obi se anya obi se dabi eti abasre Ghana foreign minister na daroma opeja ni mu na we de on kasa kakra na seven previous BBC ama ye nya papa Kenya Japan ne nkrofo sole omukwa na omunya yi sebi omunya minister for interior omu sorry foreign minister onye bi o sorry ama ye koyi sa ayifo ne bai ye nwan mo makodi nsenseme we ye kan fo so ti na make se edumre bi ho na me se radio station de ye kan no entimpanifo ya omote sim
sim Oforisuo. Okay, sim omoto na yebebo omutuja amamakofo maba na we di eniwu. Yane semen seba clinic entwetwe nkomo emra cc doctor memo akwaba Oforisuo be ma pa bibia boko de ogba de ndin kwane ahode ache de abroho no toso enya Asem Mpe Nipa video na asefem na so komo Ghana ka semens be nko be fa so be treat you asefem pa na nso e be ndai doctor yintio yo Oforisuo be ma meda asepa na abedwafo nso sase nyame nhira mu nyina na afi ahwefo ene atiefo nso ya kase ye mo mu nyina kwa aba Nyankopɔn nso hyira obia se ode na fidie ne de ato Sompa seba clinic ai wokumase asokore mampon ena nwumre ye ne mudi nkomo yi nam se ye dream hunti abrebia betena na ye ne akasa afan yarewa ahodo bebre ho na Oforisuo be ma Nyankopɔn guso a o hyira seba clinic we hwem fidie na ekoso na niema etwagu ho na nya asem ketewa enne adanse akese na yesi ano say ho CCTV na bo ho no yakwa yesi ye pese ye retrieve videos ni bi okay obi wo ha se oyare na oba se de osi de ba eni se ne ho beto no ye behwe na wie na ne ho beto no ne kwa okọ ni nyina no na yetimi aba be yi ni nyina wa ha na obi ahu dwumadi a Onyankopɔn nam seba clinic so edi okumase asokore mampon ye ni asokore mampon rural bank no edi nhwani mu ubenya ka Dr. Mensa ofro ka na catch mate anase driver ne say ubesi wona na asokore mampon hene statue no ho anase Roman asore dan no ho anase station usi won man obisa semens ubia betro sanso na nkran kwan sofo no omra mesi wo tech kwame nkromasu upon school na nimu ho na usi won ma obenya asokore mampon ka ho ofra na waka che driver no ubesi wo semens wo ye ba besi ye nimu ho dan fita na we se glass nkwan wa nimu no na so aba na abedu ayaresa na semens eye nhwehwemu ankasa wo yadem ehwe yade no fare bai ehwe mpempenso yade na koduru te bia yade ne de wadurum ansa na semens de aduru akan efise da bia betena ye ka say obi anya infection nsan yade bi na sansan yade no egu ahodo bebre da no na meka UTI urinary tract infection junsomu hawo na eneme pese meka yade ba ko a eno so kofu bebre adwemu no ebia obi nya no school time kra na so osakra na onyaye na ono oso anum nura wo mpane ahodo nyina nti onim so ekọ enso bo sensenkyere na wo ha na asa da no ho edi me pacho yade a ne pese ye ka ho asem no eye nam nsan yade ne ba ko a ye frɛ no gonorrhea na aboa na odi sa gonorrhea ba no ye frɛ na serial gonorrhea na aboa ya aboa ne ho den na onya betena nipadua no mu a sɛ de obɛyɛ wo no sabi obetima mo wa hu se ono ne ho odenti bo so se hunam bia kwa no kakra se wo ye bema ne wanye ahweyie kra aboa betima ma obemo wa krawa wo bema be kofom kra na se be tofom a entimi nya adwuma biem enti ye kan na so wafa ho aba watie bi na so de abo ho bra de tene se saboa no ba ni padua no mu a obema nsankyere ne bebre abedadi woni padua no de dikan se wo ye bema na so yo ba obo nse ensuo fita bi firi obema mba obi wo ha na de no so aye greenish kakra anase bi wo kra e colorless unhu ensuo no ne color bia na firi obema anase obema mu ba sa wo ye oba na so ye bema no sabi unu oba shema wo ti yaw man titiri obo so obeti yaw na se pa wo ye obi a unhu sans niema we bia me pa chaw entna ho tumlika fabra seba clinic afen so oba bi wa sabi enka enim se emfitikoi bosumi bia enso obabi wo ha bosume ba ko timi ko mfitire mprenu ene ye kan se breeding in between periods me pacha wanya wo period no denso wo ho na bo se moja asan eba me pacha wo obi atisa pacha tumika fabra semens ne enye hwehwem ma se gonorrhea na ye mo a yenso ano ma 10 afenso obi wo ho a aso ne mfe da bia me ka se yade bebre sankyere se gonorrhea so ba the same thing obu etimi so na tibrem etimi so na mfe pa den afenso e man sansan bi na begugu be ma ho anasa wo ba ho wo obi a wahu nsan ne ma we bia me pa cho entena ho kra tumika fa bra semens na semens mo afenso me kan wo ho na obofuno wo ho a ubon se o fe me pa cho obi anya
malaria obi anya typhoid obi anya ulcer sans encheni ono so hu bi pa efie ne abofono ne ade ni nyina sans no nya gonorrhea eno so the same thing obi so epusa nani eno na ya dan be kan wa ha no ne de ahye koko me pa cha ubetima nya gonococcal conjunctivitis aboa no betima akotena wani a obe haw me pa cha koko ntimi nya wani obi won so ane de ni minimum na wo amena nya sore throat pa cha en ubon so kwan ni minimum sa yes koko no starting no maduro bi a emfa ho kra me pa cha gonorrhea mo no sa na omote on de be mo akwan minimum eno koko ntimi ntena minimum ho koko de sabi to kwan ne pe na ye afa so uhu sa ne ma we bia na bu ani gu so ase de medical aka no wo ye be ma betima si wa wo ho kwan oba nso the same thing betima si wa wo ho kwan omfiti kom oha bebre betimi ato wo ho afei sa yade yi betima twa wa wo kra monamono a me pa chaw enya de a wo betima nya ba enti so wo pe ba na wo hu sansa nkyerene we bia me ka no ampa chaw tumi ka fabra semense ba clinic na semense fo mo a ya ka chaw se yen ye be yen hwehwemu no enhwehwemu na ye be hu no enu na be gina so e de ahwew uye no to nchen a enye sa gonorrhea nkwa na ehwe na nyame adom a odom fo ne dom ya na o twese ne ye be hwe chlamydia sa yare we mienu no ne nsankyere ne nyina ye pe esese ye pe eno kwa de ye pe nanso de beda di no ye nsuo na ya na egu ye no enti meka ho asem na mbo next week no na e bia complications e wo chlamydia no ene gonorrhea de ne nya pe na maka no so ho asem wanya chlamydia wanya gonorrhea syphilis anasa wo de no herpes simplex bon say no so kuro bia betoto be won ati say de gonorrhea de be ye na ene enya eno pe afen so ye no to nchen hepatitis B na ayo anasa C anasa wo de na HIV semense so ba enhwehwemu na ye ne be viral load sa viral load na be kire ye mo ano dodo e wo mu na afen ya sha ase de enuro e de maw ni ye other therapies ni ya ka kire say ye ho ye wa aromatherapy ho afen so ye wa reflexology a no so beboa asiesie nipadua no ba bia techima ni nyina afen wie massage no so wo ho ansa na physio ni ade nyina wo nti stroke fo na da bia dance ekoso no se utie yen na bia stroke do hu nipa bia to form anase wan kasa na wo hwe yen stroke no da form a tumri kafa bra semens ho na onyankopon apase sa brei yen hwe nam enho nkofo ho ntom se oda hwichem oda hwichem na adam paso a ntimi nyon hwe kra tumri kabra ni nyina so be fire number no afre 0240 61 60 61 0240 61 61 afi 0530 123 996 0530 123 996 fresh number simienu ebia na obi hwe no owo akiri amanone anase Ghana hakra no no owo akiri fresh numbers no esan ye WhatsApp send ye audio ahodo ni nyina o test results bia fa send ye ye be hwe o pepe te se de o ti anim sa remote healthcare na ye de adwuma no ni nyina be koso ama awo ho nsensem na hawa fabra semens bejintafo no ye kire onuane die bi na so we di enuane na etima abo amo etima awo ntafo se obe masem na atofom ni nyina semens ne betima abo eno no na ye dura onyankopon nam ye so ya ba fonten no gangan ye friend semens gangan ba mixture gangan capsules edro we na ne mra na di agan no se de so ka no doctor bia metaka sasemi se soja ni die sa aposti fo nkokon sa na bible kura hu so dai na hu police ni a won bonsam wo omon kafra na soja ni di hu na enyankopon bambo sa pepe enti se okokon aso onye tu ana bomb enti seme ayi no agan no se wo ko ensie ni akoma achi bia na wampe bia ho betumi a kire sa pepe fofosu re da no zemba na me ka se obi apon aduma crowd aso ti baby ene mi fie ya na minya akọ emunya den minya akọ ore mi frem o se ya krache me ma se na o kana na o se ono na se na me ka me pa cha o da bi emunya den yenim se sa na tie yenim se mema bebre pon aduma mu ntimi nkofie sabi o mema se mo form enti da bia okofie na ntokwa ene wo fie eno no ye se ya solve am once and for all ye de draw we de aba Semens Vital Herbal Mixture akan no kona kotobi ube man bu be den
omo bo de ko boss ni se na omo die ya no 30 seconds ne 2 minutes for me pa wo chaw tumlika kota aduro no bi na aduro no ntima wo nkonche ema unyina wo na so ema munya dendende ma wo me kan oba bi da ba bi osre osimi ra kona ko pemito na ono so ni refi se onso atenka oni bi wo yo ba atenka de atenka oni bi sabia da bia na wo wase afo awo wase wo ani nyina sexual weakness ni bia e kire se e debt de no wontimi ntibi da me pa cho so tumlika to aduro no bi afa wo mfiti kono ni e ka ho asem se mfiti kono ni e ma nsisi su ya e bia bosumi ya ba na mienu na bosumi ya beba na ba na miensa na dako me pa cho wote sa nso tumlika to aduro no bi sa nso na usisi ya oya e ho ne de e kan ne aka cho se ye de nchi ato ato ho okay se sisi no nko ade a e bia na ya accident bi e na unya na dompe bi mu abu ende me pa cho fa kokon no chi ne nya surgery ende nya adurasem na emom yarewa ahodo e bi na ama sisi ya oya anase wadwuma wo ye nyina ho entenase bebre no ti ama sisi ya oya me pa cho koto aduro ne bi ota aduro na ade award best waste paint product of the year no Siemens Vital Herbal Mixture agan titumika na tobi na ota usisi ne ase wonu nuru half na so usisi ne ko ye ne enima dukura ye ka ho asem na so usisi ne ko afa obi a ne to ase twetwe no sciatica na wo so onso to aduro ne bi afa so sabi wo ko ja na ya bonse na moja de atire kura moja ko e de atire me pa cha onso to aduro ne bi nom na mo mema no hwese wo prostate ni soro wo sugar na say diabetes ni so ana say infection bia nokro na mom se sa ne ma nyina wo hokra mpo na ye se wo de frɛ ne ma wadu fufuro mfa nka ho bia wo be man fon na efon wo frɛ be ma waduro de aka agan no no wano nom na timi abo adwuma ma wo be ma be man so mo ayedu okay now so timi de abo bra me pato your numbers no 0240 61 60 0240 61 0530 123 996 0205 57 35 numbers we ne didi juma obetima frɛ ye betro ba bi e ben na so watimi atobi na so watimi anonom na wanya wa hoden ana yade bi na ye wa wo de frɛ na Oforisuo me nua ba bi se da bia ohrew okay ye frɛ na Abigail o Teresa Adum I see also ne maame nyina ate ho mo hwew to so me ntia Ofalumba na wo ene ohene yire no ma samoa ofam no so otia mu nyina nya ko nsira mo so da bia wa nhwemo a ontimi ntena omunti kura ne be aha nti the message I was sending about 7 country mo no nti Abigail me don kra na ko okay okay ya ne Smensa clinic asokoma pono na da bia metake po amantem so osia dikanfo Smensa clinic wo ba ye nche enso nsankyere ne yade a wo sa no nwodwo yade stroke no kra no enkomo no ede se watofom wadwodwo kra no a reflexology no om sano miemia wonem na no kra na enwanwa no dofo yenko mo asokoma mpon na yenkotu yade bibire biada enam san yade nyina yemfa nkoda wo mo betumi aboae ye asem o asem kasio kamikope bibia bedio ene me beye dei enti sa branti ya ka abon yemusa se ebia na busuafo kura atwa no so bebafie na yire ne ma atwa no so bebafie wona so ma hihio so ma yeden o mo bede kura ba Libya Bruni the nation's anchor Obozo be ma bradi Nyankopon nhira Ghana fo ewo Libya ina o nhira Libya fo nso a sebe o me yatimam fo mo tikrum ho ya wade bi wa abrabom a ya na wo se ya ye nipa na ya hye ne nso se ye free bibi lucky e kan nipadua ho ne ye de bobra anu ye tia ma mi bi kwa America o tia America mamu anya kunu kama ni kunu ye sofo ena ni kunu se oba no mum emso suspect no se dende o so ya homachia na obo ni tu eno sakasaka ye wa America na ato no eyoyo ni aba eno so nkasa nche se America nye good country eye nipa no okọ ye na bibi ankoye amfa ma ndi eba ne sa America buroni de nhihye ye agu akonma ebe ko amo nipa kro ye Ghana ni mpa ye de sa de ni kodi no obi ti UK
saa amane no wafam bi obi kura akọ baabi ama light a shock no ene ye wo boapayo ade ye wo hot se ne Libya fo ya yi omusu na te saa endu omusu te saa no na akọ abewie mpanimfo ne se oman ne so nhyehyeye se obi ya wo de hye saa ene sei edi etre kromu aka se sabita frache moasema Libya fo yi enu nti no esesem obi nko Libya dabi moasem bi na ekoso wo kuro nim sa moasem ne ekoso wo kuro nim nti ne yeso ye firi kuro bi a oman bi a ye wo leaders wo ho enhyehyeye be no mo koka enti yeso ye ntrance se ye nuanom mo wo kuro mu a omuso ye Libya fo o ma be fra ye mu yeso ye nko ye o ma yakayaka ade ana se ye no dia ejese ye di kuro ne hyehyeye aguye enti o se ye mpanimfo na ya meka o mo na sori na da bia soja fo balance ye tuom ka 2 weeks no mo di dwuma be se kuro ne nye kuro papa ya ambassador a wote se kuro ne so wo hwe se kuro ne se nkofo be ko nkofo be ba no odi dwuma be enti se ka se ba bi nye papa ene ya mukuro no kuro amfa ambassador nto se obi nko kuro ne so movement obi da ho no chese obi betimetukwan akoso edi se obi koduru so ne ye de niema ye di no a emra ne sesen enhyehyeye sesen edi ntu free se video ya ye hwe America abrofo ne ye de sa de we yi omo a anka na mo be no beduo sa America buroni fita ana braka Americans na akogu sa akuro yi Libya yi hoyi ene ye yi omo ne ye Ghana fo yi a anka America president one na tra nkonyafo one na posifo one na srafo na mo be no beduo yanka se ya British mother ya wo ye ya wonya ne ba bi go ya na ne ba ne di ade Elizabeth na to won watu na ne hunu se UK ade hye na akwakogu Libya ne ye omu se ya anka na mo be na UK fuo betuo enti yanko ka bibi njeza se kuro ne nya papa emu nipa na ya aborofo edi so wo se wo de hye a wo de ye na wo so ye no gomo be na wo so ne ni die enhyehyeye be na da ho eno ne yakasa sezia na adu adagwagu onya campaign ye no ntu nwa na mo adihye na to abani bi na gu aye so mo ne ye ano eno ne nka nche babo mi vice president dede no ye ne ya no ehu hia nche na adihye na gu Libya no ye nka nche don drama ni mama se opra konu abedie na adihye bi gu ba bi sai we nyi kwase ya ne ye chem me ngo kan jom se kuro ne nye kuro bi aye tu kwan kwaso nti obi sha odihye ne ye de na wo so ye edu nye srem ni ndi wo santini wo baketo anako sremni maame ne de nsa hye agolem ediano no ni hye bi ama wo ba because me ka se me nko sremvom yei anaza sabi yenyenkra movuo ndi no akora bia o ya santini akowura masalachi edi ebuni ko mu ndi no yese me nko no akondi wonko wu ekobe sinse ensije ye paso nanu yenti kroma anu obi kuraso wo tu ni president agutie eye president aban ni yetu agunti na do dan kwaku fo do amfra ada yi ni samo fra o mo say sa ye fo mo fra o mo say corona fo so mo fra say am bo terms bi di from di say obi wo Libya obi wo we ya sa yi na do na da no yi ya mo wodi am de fro ECOWAS to president bi ni de na do dan kwaku fo do timato nsa afra ni nua no wo other countries because ni nua president ni de ye no amba meeting kura amba meeting wo Ghana it is what is an ngofu wo Libya no anya na mo pa bi adu adwom bone na ye omo me kan je odi hye na okọ na eni kwan say no okọ country bi nya country bi obi mpe country bi obi pe yetie obi mpe fuom obi so de pa no wa nofuo o ma no office kro be yare yetie obi bati abroche ma abroche wo se da wontimi nya no gogofuo ma ni obi we de pa no obi kura bi omusu omukasa omuka no eye ne diem di ne kra pese ba bi sa wokọ etisa ya ambaso se ya ambassador bi da no de imi su kọ ho eyeyie ne yeso obi ko obi krom na se ye treat ni se ya enhyehyeye be na da ho eno no omo nsole na da bi abalance tena na dozo dodo omusu kra ne tu omuka yie ede ya no omo ye ya tie krom na anu ya maami ya oba ya otugala mse ya oba ya ofa kwambone so ono nko Aisha owo card mienu miensa ya chene ya ba wondu Aisha one ya de ade wondum ana ya de hyejem tu nani ya de kwoto afiase de hye ya gu akora wo so okodi krom a wo kọ ono kra be kom ta Ghana no samre ya janu ko wasati na djuma wo ye
na de etimi jango fo de ba ye diem ne de ko obi o mu de ma no ye braye yenso ye ni bibi aka me se ade we fa to se sa America pa na video we pio mo so ma prof woro se ya ana Russia ana be ko so Canada ndia de no mo de ye wusu ye ti se ntimi nsi ne ye de da ye de ade ye ena che o mpanyifo bi o ma dina duro ene abura o ma ye o man ne ba bi akowie no okọ o mi ni asem enu so ka countries won otimi tu kwan bi nyemo mo akọ ne ade ye no ye nhese ye sesei ni ene na mo ye campaign wei ni otimi tu aba ne bi ni o kan ye homa ye mu ye du no na mo de Ghana de se de mu nsi mu nipa mveru nipa no etam o kam ene so mu dwane ye che bie ne ye etam o kam mo beto aba mo ma be fira kontuo ma ba no mo abe votu no ma fa kuro na we ni ehia ne ye hwe nye maka che some mpanyifo ne no mti kuro ma no ade ye favor mo ye too smart wo ho eche ne favor timamni Libya fuatu president ayi fuatu ni akeka ko wa hwe betima aka Ghana ni na dimirika no obeye meeting ahunu kwan o de be fa so afede Libya fu akoka ye ro mo aso nte asem ye ne bai zuna no muni menje ye kambe we efe we ya brabo we wuso wo panyiri di wanim ye wo ba to abura mu wu wo si aduru kambe so me kwa ba nse ma be yi me ba no wa abura wo ma me o manim guase o ma ye hu andi wu ayetimu a kura jimisa Ghana kura de mi hunu bi da Ghana ye nipa kise mesi asori aye ne da kro no Ghana wura ba hu no wa ye kura japade bra be yi fo Libya fo ne nam kroma 2 gram say Libya fo sabro ni ya no kasa safo ye nhia bi okrom da bia omu 2 gram say o matima ba omu na didie kura esa ahya mrama yan timamufo ya soja fo ko gram say site ni akobu timamufo a ekọ bra pe 2 million abedidi ni ya ja Libya ni ya wo bu ya dihye ya ono ana bia adwuma no no wote wo we ti fa measures nwu akwa ma ni favor hwe omu bane ya no wa yeso otu kan ye hene ne ya okay krom ati aka abo na no akra ye ni program oti Libya akure ye ni program Libya so timi de car bo no twina ni fa of former owie driver no hwenkwase asemo sa akanya bia na Libya fo yi ndi asan de timi baba bia panimfo no nso no waka ya soja fo na tra balance ache o ma betika ti hu o ma na hu abo o mo mfa nya bibi mo o man no me ehunu mfaso e wo ye so okay o mo fa nya bibi mo abrewatia for so be ma me de awokra tie gubi so ma adwa wo UK ono so kra se hu ye ne kotodwom nyina kra ye ne ya timi kra nya hwe ya re hosem for so be ma ruade nyankopon hu ye mobo na onji free your friend is saying akomadefo bi te se Libya wo ma amugina hwewe wa nya mampanya for so be ma obeye bia interior minister wati mase no waboabo asra domfo ano eno mugina na chi na oye press conference ho as a black senador so na wo mpe wo bi wo kroma. It's very simple and short. What the boni pandi pot no for mu nyina sa wo mu lie ene ayi your friend is help kago wan ye bia paki wo mugum se de ene magum ni bi krampo na wo de paki wo mugum na sa fa wo no bra wo nchi na ye ku nipa de say yentimi money padia we have no right to see a bad day ye betimi agi nipa kra e de afri ne nsemu ada ayi na nanu moslami fo bi ba ha se no betu ye fo be se na watwe miense ko ne bosumi emu ene omo edi omo sale malama tani ni nua omo ba ya sebo mo kan ne se wodi wani chemo nkramosum ni mu ani titiu na any Arab countries no wo mo gidie ni se bia wukum obi a say why ya de Mohammed de any yankopon de won phone so be dey e be chew enye sa na ti o wo kirekire mu ma yete ase e ti se bia wo bi ba ukuro so na se wo mpe na mesro no ani sanka ya bo won we mesre ma mesheli ayokobotwe wono na ye foreign affairs ministry no o mo panyi minister wo tua no wada roma e wo mo se Ghana for dodo na bi ho ye due ye ho bo abai sesa play edi kwa sesa bi no baye eni ahibia enna ya kasa ya sesi e obi na desert so a water tia si kronim ye pam obi no wono so wrem wo ka de banya wonte wase akwanto ye kasa akwanto nya ne ye boa if you saw my Ghana ma say nom ye dwuma ye kura no be radio station bi sika ye de ma wonum kura ne no 500 Ghana cedis
ebi nu 400 Ghana cedis wo bi wo hwa ye ntua ne kakora so no wonom ne namu sa was some of the radio stations and wo Ghana ha senum ni titru ni kumase ase enso wankọ bia wankọ a eno mbeka se bia na wo te ase nom na wo tifie na wafo akọ wo nkọ bi ye mo Sompa mpanyifo abaso e wo nhwe pa wonom de hwe adwumayefo na sadia niema si kọ no mpanyifo hyehyɛ niema ye na wonom create adwuma e wo mai mu ebasa dodo na ne beka ase no matimi aye adwuma ye ya be ye politics anase ye campaigner obawo sa na be bia adwuma aban bia beba bia no wode to na no e na employment rate akosoro na se ye Rama Hama wo be no so aka bi adan anyo na wa aban mu ntia MPP ti opposition wono so ka bi oba de ba de ne aye yehwe youth employment ni ade obiabie ye nap kokra pa ekwa wi ase krampo no wo ma res akra na se nwanam kakra allowance a ye de ma wonum kra na ka ne bia sa akohyehyem e de na amanyofo peso mo de o mayi ma e fa so kwan be no beso mo de e fa so na ya na me ya se ye ba beto obase a na nkofo do mo ho ahyem a e na se ne ya bro bi ne ya bi sei ne ya bia kan ka de ne ya tu bia ni ene ade wo corporate media mo bi papa na owia wasa ba kika se bia ensem a exefra se na ontimi ntena man mu atukwan ye tukwan so ne ye kwa ko wi ofo so be me be sra panyimfo ye be sra panyimfo na nanu ba be ye bi wo hwe Dr. Kwame Nkrumah woni ni CPP den time a wonu ba ye nyuma hodo ye om ebia ye yese wa anya bibia ba wase anke nya mo ne kro no ofo so be me na panyimfo a wonu tete o man na adwa so no any ministers ahodo ye do o masise see was ya there's a public institutions ahodo a ye do o matuatua no state your friends industries ahodo anase nyuma ya yi o man ne de akra no enne ya sha ase tonton NDC ba otobi na nado na BP abomato aso mo ton etemagunu no hefa na wo nkwa pa adwuma wo no munye shufa hwe ya na wa heye ya kasi SR Mbappe no krampo no ofo so be makwa kosefa emaburu dodo se na nya kwan ya adwuma wo mu yesra panyimfo se wonum hyehyɛ ne ma ye na ma me hyɛle ayokobotwe soafo ya ono hwe ye ne amansan egita hodie so no so no wono so ma ne homne so na panyimfo ja bibi efanfa wo nka sempa bi efanche Libya panyimfo me de ma no sie no ofo so be ma mesra His Excellency Mark Mike enti wono na ya ambassador edema eye Ghana wogina mu de ma Libya na fe so masa ko panyi we say ya na me re ya finidi His Excellency Mr. Mohammed Habib Idris wono so na wo de wani kiremu wo Kuwait a wono so ya ambassador Ghana fo atu ni se won kosi anemo wo ho ye besra wonum de akoso no wo mumie wano no mun kasa do munye Ghana fo efiri sai ka ye ka de no bibi mai enye se ko wasenkwa na ebe ya ye se ekwo wase ye bibire mai nti no bibi koso ebe solete a ene mo fi ade hyemle ye na sa mo kunkum mo de of so be ma they have no right to do that inteno mesre se wiase nyina nsole no mu kasenti asade we na ye ntina ye kuro bo mobla ye wala tu wala sakurampo na ofo so be ma enya kurampo na enya sa wankasa wote wufie adasa wote krom na wo fa ahode che se we kohwe roba ye ne hu wo so kekede sa se de ye hwiagu ne so sa de ne yayo eni mo je plamo no mu dadem wo beda ho awu eti ye hwe ne atu ya hofo be bia ne ha ye tira ye krom wa adwuma se abadwuma bia na se adwuma bia de utu kwan wo anidaso wo abusuani bi okosi ne so de a fine obi ansi wo kwan ba se wo ne hwe se bidimiti kobom be bia bebeto bia ye mpoyem de a mesraw wa nhwe ya na do uti akwakoje be bia eni kwan se yen ntem me pa chofo so be ma me fema no si ase no ne ye ntu ya hofo de ya ye de etwagu ewo ye friends ye television so Sompa TV any Facebook we se won nam kwa so anasa wo ye nhwe se obekọ Arab countries na ofo so be ma ese wana nyu obi na pe pese bia kwanto wani afa homa so ne kwan wono akasa na penti sometimes no eya na panyimfo so ye bi Ghana man adehya ena ye ya so oden ya ye de ye hokoto fene mu medase bra no ko ka mebo kwasi ampofo ye nwum no si ye hwe ne ye man yi ye betimi atena Ghana ma ye mu ye de enu tiapo ne ba bia nyu yo America fo krom wo mu ha wo ho London for mu ha wo ho Germany wo mu ha wo ho ba bia ni ho adwo nanso ye kurumfo akwasi ye bi nti ya so obeye ya wo ye no kwabra so obeye enu ti akwantuo no mutuo hwabra ho sema akwakosi wo Libya na wanyina memfa so buo ma obia
medical catch was a quantum no de yensi quite debi ubetime to kwana baby a wokro eno ti yemusa se Ghana mpanifo se na asam na nyasi yesi akoda ne nkosumi na so akoda ne nkofikyire wako aboatea foro no edie be na Ghana mpanifo se popo be no moye ene omuni nam tu o Ghana mem ha wenam hama nam ha na kufu ado ba womi omunam ha amanyo sam nko a enka ba bia ka nkrofo akura wei no ka ye campaign kase fa kwa Libya ho ene ya ne ya kaya kade de ya Ghana de hye wo yi kaya campaign kase kwana kofa wo mo bra efisa sabre ya kasa wo hia moa se kombo baba fie efisa kuntu hwe ya ne chi na ekro nanso ne campaign o mo yenti no wo mo nwene Ghana de hye ho eno no falumba kan ye no ye musa ye ho pa se ya Ghana ay America this year ena akwakwa si se ya kade si wo Libya ne no kra no kanya asem ketwa ye nko hu antokwa de ya besle Ghana mpanifo omo fa hye pa nkwama Ghana ene de be ma ne post wa Ghana bia pesika from se brato wano teacher ni bia yama ne post wo mikroma santima mpomi moni din na abrosa na fia wasisisisie no na kiaka se ya accountability a ke beti mu nyina guya di mo jump wano nya bomutuo efise sika se ya de bo man ho bra no mo fom no se brato ya besra mpanifo omo fa hye nwu akwam se nipa miensa kra no a omo ye Ghana de hye omo ye nwe wo mo ho sayo bamudia ebe kama ni asu ahu se fa kwa yete no ye wonpanifo bi di anim na mo de kwa ye se sika no ba ya na mo acha agu botom dia moa mo dayo mo ho sa no sanka roba de kata sabin shoot to mo de kata pan so no so mo cheche won sasa no mo shogu o mo so jatum se ya no mai ni sei Yes, so good. Yes, so good. So, hey, yo, check. Yes, so good. So, to go on so cry now, a so good was an now don't sa. Tina wrong. We nyasi. Na kwa make cry, dear. I can't deport you no more. And not make us say no, they won't no. But I'm also patches illegal in a dear record to your crofo. How much you saw your crofo? Now, me there be another case as you may say. Ye abatwe hu nsem ya ye kan ho asem de ye ka bia hu de o abibi na ndi zo hu de da nanso na wo kan se bi nka wei ena ke ba mi hu se aban na wote so ukofo enipa mienu kura kofo mo ba kura ne hu se we campaign kase wonim se emre bi ayifo koka Nigeria atin Nigeria na se Cote d'Ivoire Canada Japan kofo mo ba jeli time ono so kofa bi ba sa ejide pese kan nyina ne se ahomete ahomete ye den krofo maye na Canada Japan kro kuma se so me lika ka tro se be ma ba ko waka Ghana Canada Japan me ko kam ye kam me pom show we anya politics be duru ba bia be keka nsem se dia rensa no omonye enko ni na akasa de ni kasa na de bi ya asemu ya ko computer so dwe dem na sisi ha Hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so ko abrochi Kwaku, afei na mebeko. Menkrata krani. Hey, ene me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwantu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do beko mind bi to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visiting so a Express Group do beko Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Accra and so Omo Nation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Ahumad for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana oil free, Burukutu ginger oil free.
the man Canada da yenyimuno yanyemedru yesiwedru na yeza shansa the man in the burukutu jinjan yeze dazidur in the kekedru na yeza she nti hun na nyimizia na nanu wode she durinsan onu na yeza ye burukutu jinja factory foforo no sesia burukutu jinja obogodo nyina na mabe from free na computer sim why burukutu jinja ogusa shem jajaba burukutu jinja nyana o chrome edu drinking bar wa bisema wo mo burukutu jinja 750 ml kor awu no no wanchemfa oye burukutu jinja cheers nti wo so na we from the bottle ana yi sashakure na fa posoto ano burukutu ginger in a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside burukutu ginger very mensio nom no nyansem enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba a wofa afro saa adwadie nkrato yi fd ahwem agye atum se eye Nana mwakuafo yi afuye na saduru hobiem o enti wo dwedwe fertilizer afiwe ube yusu ana esanse afra se fertilizer woto ye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodoso ema woboka ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ayuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans peanuts and beans omoso enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia ye ton kuayo nyoma e wo man Ghana mu ha enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yekina homa Ghana ene Africa kuayo ya kwa nim we ne Sompa Asem Mpe Nipa no ahana madika aka acho se system apomenteme ho ase o de bedan ya ne apene pomasi birani ade amawo ahana abetem panisem na ha obetem komode ne ade afutusem ata ho afutusem ne betetem wabrabo no Sompa Asem Mpe Nipa no ye yo tetentu ade abafo ye boye ntabam ye ko Libya afeni ya baba be duru Ghana ye fi Libya ba se Mame tweme kasemunu kakra mame wakwa aba ya empom te say me pa atwo nyame adom me hu ya fra wo say ya fra me Aisha free na bae pa atwo me free nkna ne bae wo free nkran me pa atwo de na do ba kuma say me pa atwo de edi me ba kuma say anu say me ne abrante bi na ya wo ya fra ni Ferin stay ya fra no say Ferin stay me pa atwo no okay me pa atwa abrante ye friend na me ne wonu me ba panyin wo me was spinters won me was spinters na woni me edit na ye nti echiri na woni me tuba Madina side won me wa Accra won nti woni me tuba ye no ye wu ye ba akola na ye nyim no na ye wu no akola nye 2 years na akola na nye da akola ne nkasa nti akola ne nkasa no na me di akola no ko hospital na doctor ka kire me say akora no wo problem kese e wo na adwen mu nti anka wo hia wo papa so papa me do papa be ba me ka kire papa ne say wo ma ye mfa akora no ko hospital wo de na echina sa na akora no benya ene wo china no akonkoda no mo papa wai me pa cho se the ISS o papa no watu afrifi wo ko domo 1 month ne no ye de ene wo be fi o fi nkoda no pa cho me no wadi nkomo wa fidie so pen me pa cho oni me edi nkomo e wa atu benye fidie wo nso manfo amanframam me pa cho debi na me ka kire wo kunu se wonhwe akoda no na wonhwe no masetem nya kama no ekosi sei me call ye no ukan ye no kan chem say you me fa akola no bro de no be call hospital ba me call ye no wanye oyi eneni etu so ene china so sabi ona ukunu ka se ankoda no man ba ko fa nkoji sika duro no me pa twan da na san komo na ba so
deɛ tie sɛ temu no a doctor ne ka sɛ yɛmfa abɔfra no nyɛ de ɛmfa no mbra hospital papa no ankɔ na me de no kɔ nti papa doctor ne ka kyerɛ me sɛ ohia o papa no sɛ akola no papa no anka sambe ba because deɛ ɛkɔ so akola no adwem no nya asɛm ketewa nti me bɛka kyerɛ papa no du so na wɔnkɔ na afei asɛm no afono me ɛna me de asɛm no kɔ mu ahwehwɛ wɔ efemfo ɛna wɔ efemfo aso aka de ɔyɛ na ɔyɛ no mu ma me krata asɛm mfa nkɔ court nti me da asɛm no kɔ court be yɛ court first day maame no ampene boy no wodi maame mo mu yɛ bibia maame nti omu ka kyerɛ boy ne sɛ wɔnhwɛ enkola no na wɔnfa akola no nkɔ special school no sɛ de be ya me nso manya kwan ayɛ de ayɛ adwuma ɛna wɔsi you wati uka bibia kyerɛ no wɔbɛka sɛ you ayɛ de wati okay twɛn sesi ana so far no wo how wan kasa pa ne sɛ kɔda ne hwem me ba actually say me how kasa ne say kola ne hwem ɛna hospital bill wantu mu mienu nyino mu yɛ me operation wantu ya nti say me hie sɛ sika no asese no me de be yɛ adwuma a metena fa ko sɛ de be yɛ metime ni metime akwa wo hia sɛ sika na firi he me hie sɛ sika no afiri papa no wo kunu no be adi be sɛ me kunu no odi ni trikodomu akwai sɛ nye woni me na ehye da na tie odi ni trikodomu 1 month 2 month na waba 1 month 2 month na wayɛ de na waba no okay yene ni kunu ni komo sisia hello panipa bibia bɔkɔ de wakate no maame na uba kuma sɛ wadi sɛ enwa na bae na he na woda wakasa afidie bi so enne ewo kuma sɛ okay on kasa afidie bi aso na wo ho okay ni kunu gina homa no so hello panipa memo akwa aba hello okay mamen komra si na yanto adwumadi obo heba and medical research center wo wado to adumanu yanko obo heba and medical research center yade bia obetu ase na wode amawo menyi yade bi emfirim efritri nwan ko su na ase yemfa nkoda obo heba and medical research center wode heba betes abadwa so sisi yade nyina ekonem sa yade nyina eko prekase powder no emi booster drop a mojawe anim ya drop orofo apemfo no ntobie beboa wo mo wa bra oko na wakwa wo no beboa wo mo pa wo wado ato adumanu se dem di ka kan ye ne mfra wo mo wa homa wi so na yenkotua ya de 0257472506 0257472506 na nyoma enkonkai azigblibo sonkalu kagoka eno ye togbe ahabai keke orofo sunsum nyuma bia no menkyerɛw enkɔ akiri atie bia wonte ho ase sɛ ya wade sam enkoyi adwuma sam enkoyi wotare na wan wofam na ye togbe ahabai keke sunsum bia wo se menka jo so obayifo eno nti no fi obaba awura ho baye bia ye obia no ni bedi nkomo na wo de adura kana so onya wo fa ahodie Bomfa Hospital Junction wa bra wo kɔ afigyaase no Bomfa Hospital Junction wo si ho na ubesie na meka cho se jema we usi Bomfa Hospital Junction na wa jema we na togbe haban keka makoda befa wo na waboa wo sa akwa no so 0244484747 0244484747 and 0244506620 0244506620 and 0244506032 0244506032 ano togbe ahabai keke nema odofo yenko na nyoma enkonkai emfa eman azigbibu so kalu kagoka nema ena mebobo ye no hello fellas empom to say hello fellas what menka panipa ena wo yire wo de nasma babetaye ewo kuma se sompa na nasmo kanyina ne se wo baba akona adwene ho aka koya mbefa so mbehwe no udu tiri domu a bosome na wo mafie adenti na wo yesa hello yetio kasa de pa
Mumbisa say that Ben am free. Also free fee bosome kura aba. Mumbisa say me free fee and your Monday came on any week. And then you be man and then last week that Monday, Osei Musa say. Now one can say free fee what they say. Who free fee what they say? How free fee what they say? Oh, you just free fee babu sumini. 1 week training am 50. 1 week na the free fee. 1 week pay. Oh, no, more. Panipana, Mammy Musa was sem, or you don't know, mano, oh, to me show more quite be so, while calling my boy near Kodania Dimina or your obo more day. I didn't think I made it so many years. No. Mammy, who could show now then, Akobasa. We are 12 for power share. So when you say me nam na me sisters ka unya me tua papa we are 12 for. Who so be ye me ade obe ye me akasa na me pack me na won kan tell me so be jam me. Ansa na me conference me kan tell me what to wan say kwa si abo na wo bu me nu. Se wan hwe ho so yi asika hospital bill so me fa ho fa ncha wo da. Akola no so di ni be kwa ko gisika do man prema wan fa na kwa ne ko gisika do. Enya de so be hwe akola wo ye 12 na me tua wo ka. Koya wo di me ne nkola ni fa so be brewa asase so. Me nam na me sisters ka wo twa me hu. Eya di ma me na afra me nkrofo da me nkrofo be ka so mu ni bi nu. Gisa me nam nkra bro ntro obi an mu se me nam na me sisters ka be brewa wiase. Wo nya ye da. Wo ba ni nam sa wo nam suru na wati ato na wewu. Kwase apanyi ska no so me fa chew. Kwan bia so hospital be me se tua. Wo ya kwa hwini. Enkola no hospital be ni sika no tua ferisi na me fa nya aduma fa me bank hospital nya me tua ka be brewa sasu pipa hu wani su wo ya kwa hwini kwa bia so me so hospital be hu na tua ye ferisi me bisaw me won kola hu na tua hospital be woni me kwa ya kola ni di fa so wodi didi a wodi ko aduma ma ni ndro ni niema wonim what your hospital be nu Uya kwa shini pa sasa ni pa 2 3 don ma kwa ba da wa mama abruswa ena ye hende siri the whole week me kutumi kwa stress kasa minyes kabesa 500 na bi akoto nua na wa ba be di me bua woni musa dua me bua kwa sia want your hospital be no fa woni o first no na ma nya ni pa mana antare machi nti ma nya ni pa mana antare machi woni musa mpaboam Bema foot sewu. Usa sini mi hwede wanya ma brabo ye hwede manim nyina ye. Aden. Wo mi na se na metie. Wa tua mi sika wa hunu. 40 million me jafru won mo na me jafru won mo akina. Mema payin fo Ghana fo payin fo ntiem no mumbo na me ngi mi sika. Me fa chew. Mi na me sasa sika na me dididie. Ko shini bema. Wo hwami. Okay, aya asem afidie so. Ma me wo se ne wo ba kuma se da benra. Won ka se afidie bi aso ne. Me ka se afidie bi aso. Me di ko mo kire me se court asem wo muntimi kana me se court no ma twa. No okay, mo fa video no to so ma me hwa de. Me hwa se ye wo a. Mo fa video no to so. Aye ensem twrofo ye npa panie bi abeto kuma se bi ayete. Anya onie. O kasa ne another bay. Me kasa enru ana me ye de na me kasa mu ka chem support asem no muntimi. O kasa ne ananra. Me kasa ene. Be enru ana me ko. Ya se oso nkasa afidie bi aso. Me pa jona me no se me ka bi ko. O tie me. O se won kasa ba bia enso wa kasa kuma se ya. Ade na kansa. Me pa jona na ma me kasa bo ni wa bu mi kwase achi. Eti okọ ye nuanom Ezrafo ho no asem be na ade ko e asem wo ya na me de ko e no mo ka kire me se asem ko to asem wo mu ntimi nka wanko siri sika ho wanka sika sem asem wo me de ko
Sasha no mobisa no more for me and he and son no more do mobisa me and me can point in here me man can quote to some na anya danka no mu ka kire me say I don't na mama kan quote to some na nka no mu do me mu ndi quote to some wa nti de na ma me di quote to de na kire say quote to atwa me pipes we na me see o man che da anya ne serious efiri se kumasi ya nyina ye ne namba bia ye tu fanfa ba bia nti time wa ba ye no se me ka kire say minim wanim na mahu ba bia wakasa ne ano so ya asem fufuru etu amfa sikasem ne ko ho me ba che de bi ano so ya mu se omun okay omna samu Oforisuo shane friend say ma me shane man ye mienu pani no kan ho no de pani no kan ho no I think so ha adwen pa na group maybe aya na pressure na ma ado ekowura kusi bom mami kakra me kan say utie ni nkasa ya one be me kasai be me ohu wo no sebe de passem to wanim wo ba ko no na so hu se nkoyi na sa ne wo ba ko kan ho me ba ise wo hwe wanu ya wo de bre do me be me ya kasem nke wiwo ko du abobam wo be bre ho anwan kai ni kwase ne ene yetia ne ye bre de to sutu mo ba mo kan kore Oforisuo abusa wo se wakasa be wo se dabi nanka wo bibi ka dia nkantempa na wo makoka se obenimum nchemu ananka wa chirim bi a mekoye no se na mekaye no mo sisi ena ma me ba ye nyina ye adwuma ba ko obi anim nyansa nchen obi anyi obi adwuma so nye because in the story no and the stories are never ho because of nkulai wama sebe ye no makasa ma ye do bae but wo ba wo petwa intro ekwa bisu bi anya wa nanso nkaye ne no se se court asem wo mu dia wo ba no se ne court asem na ye de won kan je se court asem wo ye se do betan kasa o se ko ye na akopie se nyina ye nipa ba ko nti no ba bia ko akoka se ye twa ba wo ba ha no mo a mon kan kre mo ye sa na mo haye ba me ya ukofa ni o mo wa usu hun sprinters be me na busu na kura bi kura busu ase enfa no firi kura wonim ebi kura na ebusu ase na wonim ni nua bi kura nka wonim ebi kura wonim ya keka kekan enkura no wa homte na ma ye bokwa ama enkura na ekuta wo no si anhwe yi a maami de ekoso ne de wo si kasai wono so sebe onya brewa bayira brewa dwo wono wa ya pa eno me wo wonu ba ba kwa bi susu bi na nya wa nanso de ekoso ne wakoman Oforisuo enkudai ba ko no mesisi obademo anka wanyina nka watutu no akwara no obademo anka wanyina watutu no obetra menje ba mantimi seconds kura okay obai wo bre emo ben men se wotia ekwa bisu no bia ben man ne kasa no na amayi ekwa bisu no media metia ne se mumusa ne se mefifie di ba se ebi a won so pressure wo de man na ben men so ntina fie ekwa bisu ehwe won kasa ye ya ano den wo bebre ye gi bibi afri no wo gi sika wo so do men so bebre na be no nya sika na mam me de me hu bibi se maami ekwa bisu no okọ ba bi ati se de kasika se bi ko ba mu e we nwan mo na ene no ma bebre wa nkwa na ka ho ne ndi but ekwa bisu waba me de ye me ya ne se ebia enkodai maami di pressure obere na nkwa de wo hani na ko ja nkwa to ba bi eno ne me problem ba be ma no ne ada wo tie ne a na maami so mra fam na mo ba so mo nka no kure akọ kasa so nko kasa okay Christ Inspired Ministry ono and a prophetess Abigail Santoa orofo ne ekọ prophetess Abigail Santoa wa na yawade a enye adwumasem a enkoyie ene yade bi a adokoro ye ena maami obetumi aboen sokoba Empire News site ho ena prophetess Abigail Santoa wo na wose men kan tro se oba counseling na wonyi sika debi na emom omanfo dodo no na ye se maami waji sika entesa o se nyame de ache ne kwa enti ono so de ebeche kwa o se yesu nti mesan edi enkunim 0243 263 899 0243
263-899 yenko prophetess Abigail Santo Apostle Dr. Amegashi ono ene de Amegashi Herbal and Spiritual Center de abaodofo ade bia yesu sumnyuma ene yade bia adokuru bia no yemfa enkodan Apostle Dr. Amegashi na ontuase emfama kumase wo ha kratema akra takrade ubehu Apostle Dr. Amegashi ewo kumase wo makro one post station dada no na edihwe nimu a oje maya okoho ebeboa ye papa 0547 044 307 0547 044 307 Dr. Apostle Amegashi of Amegashi Herbal and Spiritual Center susumuma ene yade obitu ase no de amount Dank Natural Healthcare Complex or for yanko pechi number 2 one City Life Hybrid School no na ebo ho pe yade be na Dank intimi entu emfama said wo sisa yade no ntino ona wo koho no yasa won yade no omo na se ho ya ahotofi e Dank Herbal Complex efie du n9 en oba ye nanim wase da en award je no anya asem ketua yade bia yemfa ko Dank aso ye na wotu ase emfa emma 0266593330 0266593330 Dank from Lawson Beverage or the Lawson Herbal Mr. Bedjaso Lawson Law Care Mr. no ebi ebusu secha or the Lawson Dureman capsules Dureman bitters abedjaso na Dureman bitters no na agini huntri ha agini huntri ji ewo Ghana mem ha dodo no ase so utwa bia utumi di dipa orofo na utwa Dureman bitters ni bia cholesterol nyina etumi na ne no sa na se odi cues no ice blog no gu ho a kama hangover bia ni muti empao yenko pebi na yemfa eni ejuma ebeboa yi papa 0242133577 0242133577 zitwabi ne gina na so brukutu ya bemansuo enso eni brukutu no na empanifo de stamp position Food and Drug Authority no omse ye babia betoni bia na ebeboa amapumden akọ akakadu na yimu masetenkom efiedu nwotwe ni yefo asam koso ba penfo untumi enum brukutu ni bi 0244620294 0244620294 na yenko tobi na meka tro se bia de no ane krobu bia Ghana ha bia eno ane klobodofo bia no aye kan no ye wo large size ho ene ye wo medium size no de wa kono bia no na boyi numbi na fa paduane bi numbi wa ponto no abedinto no ene ye yo ni nyina no ye club bia na club bia no na utwa chale no wani ajepa enfie du nwotwemfo asem enkoso oba penfo club bia no emfa wasem enkoso afu ye no aduru ho na afu ye na ye ka ho asem no na nanom akuafo ukọ America mamu a omu wosika papa sana abagana memu akuafo no wosika papa na ubenya sika atubotom na se obetumi anya sika na odi adomfo no bia ka ho dia OCP fertilizer na mekanfo nam dia ma ho ebeso doso na watumi atena bribra na eso a edoso no na enwoma konkai pa mikroma santema po mom do cabbage ni karoso nyina no wo mo se OCP fertilizer nya asem keto akora rofo yenkope OCP fertilizer ni bi na yemfa eno yemfuo fa ko ye ton efudie no uduru wazo pe OCP fertilizer omu bechirechiromu na o ma kire kwan abefa so a obetumi ede agu no bayen so na etumi asodoso 0345909437 0555909437 0555909437 OCP fertilizer fertilizer papa the nation's uncle Foso be ma brother nshire obi otie na eja se wo joso otie dwumadi na brother nshire na onya ne kase Foso ma me no obre da me ka kire me ma se unya wo a ona ope na aba ne sa ntino aboa wo etomre bia yeyi nsu no omo nsere firi se ye ne yepe esi tuto so a esi be ma bo oba tutu so chine be ma dem ntino so unya do hu ko wura obi hwumi so ne be bobra nyinsia be ba gitum tena ho ma akra ne ba tiazefo asase so a ma oba kure ne nyina awurade be hira ipa bia oba sere no ya na osi kenya ben ntini aye kan che enu be ma ne se be onam bia no onwene ne ma ne ho sebe so oba ne one ne nkoma oba ne de e so otimi da super bia de kira abofra no na daache na akra etu na ni hu mfo nyini kura keke ne kra me so hu na ja ekoma ne maame ku nyo no akra no ni manu odada bre wa me
di sebe sa obabe hu besere na komu na onso otea nyansa bi anim enhyira bi aso emamfa ma ndie nua be ma na yefra no onsua nyansa ofozu na maami niame hu ni mobo aye ne ma no obre kana semesi aye na nwumere nko be aba omu ade utimi kan okunu ne kwase a na nim se mpaboam na opia opeso o mara meye de na obeje sebe tafrache hwe no ntimi nhwe ne ma be no ma wo kwan se udi nkomo efese sa wo betena fidie so ade amon hye ne so ne se utiwe camera ni nduru ho hwe wo ta se daade ne so on wo sere wo fe papa entine sebe ubedi pia bondina be ma ni waja na nko bi hia no wabobra bonum kasa be hunahuna obi wokọ fidie tetisi so a ya no mo pese o mo trend ni agya mo na mo keka nsem bia no dia trend ni program no wokọ nanim owie so wonyi sika na ma sika wokun yi wo de wa wokun na de beba ni se sebe ye yire no na agya ma na be ma as na nim se mpaboom wo kwase ampanyi ni yi sika ma na wogidi a bo se kan ma kure tua wo so ka se be ma de wo ka na wontimi nhwe wa mpemete se kan kasa fifa kire no na mo yesa mo di si chances bebere kwan okay me die me wale na me pe wa wale ya misuru fidi se minim se da achi bi se bufuo koba ana mentima to ne ma yi a the same kasa abeka bi a kire me ndime de bo kokko fato ntoma no anye ha na wonko afidie bi aso bi em kura no a so ne be ma ti no ntimi nhwe wo a udi nkomo mpo a kire ne yonko be ma enkoto ne ho ufiri se wo kan ye ya no wasore yakọ but bi ana nko no wo interest o du beduru ba bi ma urade nka ho na nye bibiem na nyame agyew na ado magye ha ne kọ ba omia ne na mama magye kọ ndinyame nhyira ona omoa wonso ma untimi mfiri wa mani but hwe o kasa yi na moa aberotia ofoso be ma me dase ababa wa no wa ho kyire mo wa ho hiehie mu ye gitum sa fisa ade aya na ya ne se oba be kwa awo so na awo na chi no ne ba no enigi a ewese wonya wa abrabom no ne nsa entimi enka eba sa papa ne ye mesi ni oso ohwemu a na be 1 month ansa no aye dey wasaba na wanhwemu nso a obeye dey na wanya sika de aba eni ekọ empnatwe anase ye pese na obi bobra eye a ye nhwe nipa no hu no na adwuma be na woye na onya o type anase onya o size ena wo so ba wo nam daga na wo de ma no na odiye odi wie na nyinse ba akobaye ena wo ehu se nanim ti se dua nanim se mpaboa ena wo sa akoda ho oba nyansafo sa ba wo ne ma ne sa wo wa sa be ena wa sa wo second one ne ba de yare but ahokyere wo wa ahokyere wo ahonyehie but en take advantage en for ano ya nko be ma no so oba se obi magi scan fa enfa firi obi ahoma be ma ne be sere ne se bia won fa sika nya dai emra ne fa hwe oba na so mehwe ne ba no nti sa o sa gina wo didi na temo a obi ananim se dua no edua timi produce sika ana so timi provide sika se ye dey mo oba bia to aduane edi ana and what here say of also be ma this not the first radio station mako ho wa Ezra ho akọ na awie mi anopa mi hu no otwe ne band back no panyin no de we di na chi na o mu didi wo kwanto odo mo enam no mo ko satanam so mo ko but oba on kan no kren san kire no asa be twantro wo ha senum okoye no ya tu fo be ma no ya frɛ no and subanya woda na di wo fie no of also be ma enipa me pie ko sesia no enipa nimu enipa di wo ho adanse ye ben edi ben e na wugya wo mpotamo ya wote be ma no woni bi but obo ne ho moden kakra akwada ne yade no na ebia wunya sika de beye but be ma no so kwa adwuma na ebia aba ne nsam de wa ma obidi a eye so no nko ana nyo madwuma no so da bia na eba enti emfa wo hyew bobi nye dai ento pressure bi fa nto be ma no so saa na wanko ama munyidi se 20 cities kra no benya krampo na wo ye ene tachrema wo ni tachrema bede kasa wo kasa de fie akra ba betina krampo na wo ye say then wo ka wo ne be ma no nko a wa hwe obebo so obo wa wo dis obo because wa no nye wo brother ne wa friend say ne brother panyi bi san so wa friend how many times in there wo brother ne makasa wa friend how many times wo pake wo ne ma no adu sa be kwai wo sister wo pake wo ne ma no adua obi afra wa wumfi wo ba say wo be say scanner wo be say scanner na ada ahwe o ma na kwa wie ya na tena se na page ba bi ye ehwo na ukuro na pesa o tena se obi be so obani mu de ama wo a wo kwa chima ba na so wo ye bibia ne be ma ne nkasa wo mpe na tietia ne guy say de wo ba be ye no amansen wo so be mama me fama no okay be bra na ye be na de meka kire obai ni se na wiase nyina ntiem ni se
sɛ wodi ukunu nia sɛ wodi ukunu nia sika no ba bi ehye bi obekɔ akɔfa aba yesi asebe wa mana denden de ama me o hwa temdidi a wadi di akyere ukunu wiase amansan nyina ano brebre kema bato enti maame meka kyerɛ wo sɛ sɛ wasesa usuban no a ukunu onya odobia emfa nhwe o ma no man ka kyerɛ na meboa efiri sɛ ohu wana ne yem ahye no na fa ototena se na pa adwuma bi yo oba no ben bema no ben ma no mo na masaka sa asemi ne nkonko yese bema no nko a na usi fa akodo sa hwe odam ni fam sɛ wo hwe sɛ bema no enkomra esa bema omu asopancha asɛmtie 0554 na 31 0551 na 31 0548 na 31 hello Oforisuo be na majo so ma me ye bre no tie contentem Falumba Sonia Emilia okay obey omrafum na de osika sana kra mama yemre omrafum pa na likunu so onhwe enkola no mobro na omwa na onhwe enkola na me mane wo okay yanko pon no munyezu nyameti ase hello Hello? 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 Hello. Good evening. Majo so mane so kakra ba bia frefre udin. Asem Kasabia akusombe. Yenti o. Mpese kache ba ni se. Obema de ko na omawa de ba wa ni ya. Nkola no mo beta no so. And I will say, Ghana, I will benefit the honor. Hello? 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 Baby, I'm free fruit. Hello? Hello? Baby, I'm free fruit. You're free TV on your new combo. The patio Mikasa Moda. Yet your penny pa. The patio Obano, only Mikasa. Kasa de oni bema tia so blon mo bema na adapa we ka bema benye de anya odo e dia hwe unam na o sesika enti eye na ka unam na ka we de o page ma bi de eye a akemwa bema no ko no wanyi dia ma so benye dia hwe kwalai be unam na o sesika o ka na ye ode e na o ke bema adapa sa enti yi oni kasa o so sesika sa e de ma se ano so stress kaya ode no aduane abema yesu bedi o asem o hello odin ba bia frefre me pa jo frene kaka pe me ka se free kwai yenti o na me pa jo asede se bema oni oba wo a compose se bema ne nko ana ntia kwala na kwa bi so de bema na ye tribu fie enti no yemfa no sa na asema oba yi kikan e ma ne bibele mu ade we ko no ne firi ne maame na ze wa hye ne kutupa e ma ne mu oba e mu be ma ai ne firi ne maame mesra we de enye ne maame asem kora hello odin ba bi afrefre Pacho mudin dia na ka se wanchi abra yenti o Pacho ne ba na nya butra because me na dia o mom peni ha ne meti ho me wobi Ete bisemanya betrama nan. Nani edenso, medan tama so, manya betrama menya eti meta betime. Nso eti samenya betrana ne, watia medan dia mamenso. Na nya mano kra na wati dia mam hende tira manije, ne sai shira nte nyango pambona na juma enko yinto nya betrana because be ma dia won tanano. Ne ma mo dia ne nya betrama. Okay, hello. Yeah, hello. Baby afrefre udin. Esta mkasase drobo. Yeti o ST. Sista no nya butro se sikapeta fama. Nka no nkasa na wanam to besre se nto nya butro nkasa be ma hosa. Den kora. O na adam wanya bantu nya butro. Ana sista ndi kankan na mpa di manyana na beboan. Das. Okay, akua mo hwe na mo pento ma mienu bi ni emfa ma no mfa ncheche nkola. Hello.
Hello. Baby afraid food. Me kasa fi takwale. Yenti opanipa. Odi omoso kaka me kan so panyi. Enye izika wo. Oba no one ne num mpaboa wo shim ana o kana asem. Nti kaka mi a mo me nya abutre because enye izika ebia hawa be man de na famu no. Me mi de nim. Nti yaw ana manipa de ka kasa dia ni kwa so ka. Ebia no ba no onte sa batay bibinti ana ne abidisi. Nti emema no so yenti e hofo ni eni asede de dase. Okay, hello. Hello. Baby afraid udin. Ni free from you anti bi from dum me ka say. Anti bi a o mamentoma e pa matade se e mama nse hu fe. Ni chia woni o peja fo nyina. Ya jozo. Na wo ba no. Wo ya no prepare. So ban ben once na so the finish ben na say ti bia ben na agin be sam bo ban so na hwe. One ne man. So ban nku ja to anon paacho. Na no so ya no mre no hwase. Eche mesua osini kunu no nim se mpaboam. Eya asem o. Hello. Udin baby afrefre. E ba so ya so de kanka me duet. Kanka me tu. Ntacho oba no monka sanche kakra na steady osi kikane samuno insisi so afire so atendie no anu ya no doso ndema no omanu ya ntidasa na ama ebi anu kwa ka hu bi na be ma no pia wonti mafie no ohwa anu ya na oba obetwa no na okwa woma ntuba meti no koye adwuma na obro kakanga ya normal nti anu ya no ka ho ina me ntimi mafie no me da mase. Okay, hello baby afrefre udin FM eduka na me kasa free to yenti o wo me se yenua ba no na no ya na se bi o kana ne kasa bi nye nanso ye me ma no se ka mi tie ni kasa mu a na wo bi san se de ma na ka che ne se pese odi ne baba akoko diskiduru eti se be ma o ti bi wa no ka bi disi e de choba e kwan bi no oba ne bi di yawo eti emi no mbe ma no mo me ya se di yi cause the kwan me e de ma ne bi ba so na ya na enye de ma se. Okay, waso odi akoda ne kwaji skaduru oba no so onti ase enim se no na ama yawa bade a eno so ya asem foforo. Hello baby afrefre udin Pacho me fẹ́ kwame. Yenti o ma ne so kakra. Me fẹ́ kwame. Me ka fi ko pe dia se. Yenti o. Pacho me se mu program no. Ma ya de pa nya mi shira mu. Me se e ma na ba no. Omo mu fi me se e bi kwa me te e bi ho. O mu me se ba ku. O ye me ka che me se me dre. Bubu diani ne manema emani bo mu ade o Asem yefo ofre no nyina sia na yen kancha brante no so ne din de sai yen kancha Felix se one the TV no so no de onim sa brante on kancha se so opese odi ne nkwa emmen na nyankopon ema na dwuma na woto ne nsam e wo sika famu a onti nani enhwe obai ene ne ma no tietia so asesa onye ne saa no benante patapa ebeye kakra adwuma no kro nya bi nko efise nyankopon manisika onhu di ode beye enti obi nkan kire na mame tietia onu akokko ankoda edi o maba wiase enti hwan na nhwe wo mo ababa we wonam awiaso kumase abonsem emmom se na no oyade nanso bema no wonsua nyansa se nye oba na behwe akoda wo ye Ghana ha no emema na hwe nkoda nempo nansanya na ma no ye bia hwe ekwai bi so enu nti no omra no ntwa nani emehwe nkoda no na ne bapani no kura de ohunu kura no abrɛho akoda na ekeka na adwene nye se ma me ka akoma to ye mwate de waye na amanfo ka wanya akomo nka watemase wadapa no doso wano oyase mesoa wano oyase mako wano oyase tuduru susu ka wano tum wano oyadodo
brano ya anase na bema de okrokro no a ba bi ehye bia obeyi ama wo abrewatia ntumi fa akola in ko hospital ofoso bema ma yanhwe na de eja no kwan ni entoma mi no onfa nko na onfa enkochechire nkola no mfa maye why kwa na de akata nkola no ho na ye besa nyame ya adoma ne kunu ne so baby na ho network nye nti o che nyame ya adoma no pa no befro ye nti no kwa akoma to ye o kira me pa che nko baby abie Ocha anopa no de koba bia woda no anopa ne bra ne ukunu bekasa ne ahwe kwan ye befa so a sa wase ye to nsafra ne kra no oba ha se no mu aye ne na tena se ne ahwe na enkola ne hwe no so atimi akoi ne enkola ne nya ahoto musiswa susufo mu enante awom ofoso be ma ye ko wo asem wo ha obi ebu kwase na se obi ne wa wo kola wo nhwe no obi ne wo twempena e na wabu kwase wasafo sika ka ho e na akwa wie obone amese se ye nsa asem se ye yade honhom nsem akwantuo mu nsem bibia Fabra Asem Mpe Nipa ne yanka wasem ne bi mfama yema no 0243 585878 0243 585878 and 0552 095593 0552 095593 0552 095593 ebi abefre bia no ye beje oso na ye no watwetwe enkomo nti no fo so be ma ye nchia ya dofo ene etiefo nyina ye ko ye breda ye be na ayurade nyankopon ma meka wakoma to ye mwate mebre kura ho ye nkankire mema bi se de omo ye ne ya nanye o be ba chena ye ne be hia atena nyame ya adom a wo chena ate Ami admo chana ne ne ntwetwe producers ne betwetwe nkomo nye hu kwampa ye befa so sa wade no wo mpebie mu a onte nani no hwe ne ma etititia akwani asaso obi bia da obo aye ma Asem Mpe Nipa ye de adwumade aba awieye ene bren ye beda ase papa ni a chia na fusu zapon ono na ye da ho da man hene na